Êvarbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz temaşevanên hêje îro em bi bernamekî taybet pêşberî we ne. Mijara bernama me wefata birêz Eyûb Alacebê ye. Rêzdar Eyûb Alacebê 6 sal e di nav tekoşîna azadiya Kurdistanê de xebatên hêja kir. Bêguman di tekoşîna azadiya Kurdistanê de hin kes tên, hin kes diçin. Lê tekoşîna azadiya Kurdistanê dişibe wek maratonekî. 6 sal di nav tekoşînê de mayîna rêzdar hevalê me yê hêja Eyûb Alacebê jî nîşana biryardayînê nîşana xwedî derketina dozê ye. Di jiyana xwe de gelek êş û azar kişand, gelek tişt bi serê wî hat. Lê tenê aliyê hevbeş ku merî kî gudarî dike behsa kekeyî wexta dikin dibe Kurd bû, Kurdistanî bû. Wek Kurda dijiya, wek Kurda tevgerê dikir, jiyana wî ya Swêdê, jiyana wî rojhilata navîn, nava welat her li kî derê be bi ew taybetmendiyê xwe ya Kurd û Kurdistanê di nav civatê de cî digirt. Bêguman ev meşa ya jî ev tekoşîna wî wî bi tena serê xwe nekirî. Ya wexta li Bakurê Kurdistanê ew hevalên xwe û nifşên wî wexta derketine rê. Di vê mijarê de gelek xebatên hêja kirine û ji wê rojê û heta niha jî ji xeta xwe, ji sekna xwe tu tawîzan jî nedane û heta nî niha anîne. Ez pir zêde pêvê dirêj nekim, lewra ez zanim hevalên wî, dostên wî, malbata wî, ew aliyên wî hîn ji me bêtir zanin. Hevalên wî destpêka xebata şoreşgerî ya siyasî ew ê bi me re bin. Ez anka ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê û em dest bi bernama xwe bikin. Belê, hûn bi xêr hatine? Xêrdar be, spas. Hema em hevalê me na hîn nehatine, heta ewa me hazir dibe ez bêm em bi vîdeoya kek Mistefa Aydogan dest bi bernama xwe bikin ew ê hîn baştir be. Ji hevalê re jî rica bikim bira wê vîdeoyê bînin û em dest bi bernama xwe bikin. Mirîna çavnebar dîsa de da hevalekî me û jinava me bir hevalno. Mirîna bêbext dîsa hêjeyekê me bi xorêlanî li vê Stokholma şadan û avadan ku naşibe hin deverên me yên wêran û xopan dîsa xem reşan civaka me Kurdan. Ji ber wê bû ku dîsa hêsir gindirîn ji kortikên çavan û mecbûrî wê bûn ku dîsa jiyanê bidomînin bi derdekî xwe yê dinê bêderman. Eyûb Alacebek heval û hogirê me hinan bû hevalno. Dostê me hinan bû. Ji bo me hin kesan meriv bû. Ji bo hin ciwanan mam, ji bo hin ciwanmêr û ciwanikan bira bû. Ew her wa ji bo 4 kesên ji nifşê me yê nû jî bav bû. Roj roja yekşemê bû. Tarîx 24 Gulanê bû. Ew wê rojê mixabin li ber Sikratê bû. Mirina beqîl û dilreş xwe amade dikir ku rûyê xwe yê sar nîşanî me bida. Xebera reştem di deryaya xemê de dakir bû. Tunema bû ku em ji kerban bifetsiyana. Xema me radpelikî ser çavên me, kerba me bi qertan dihat me. Lewra bijîşkan bi awayekê eşkere gotibû ku wan ew xistî xewê û ew dê qet hişyar nebe. Me êdî dizanî bû. Ruhstînê ku feqa xwe veda bû li firsendekê digeriya û hevalê me dê giyanê xwe bisparta û çavên xwe li vê dinyaya gewrek bigirtana. Em wê rojê gelek heval û hogirên wî li dora wî civiya bûn. Ji ber wê rewşa dil sotîner me êdî destê xwe jê şuştibû. Hêviya me nema bû. Me dil sotiyan ji aliyekî ve bêçaretî û çavên melûl li hev dinerî û ji aliyê din ve jî hêsil dû hêsiran dibarandin. Em dil hezînên ku li ber serê wî bûn bi awayekî bêçare li ber dilên hev jî diçûn û dihatin.
Gava hevalên wî yên cuda yek bi yek dihatin pê re dipeyivîn û her wiha guhê wî de behsa hestên xwe dikir û xatir jê dixwest, wî niqrîs dû niqrîskê vedda. Xîza qirika wî ya ku agir bi dilê me dixist her berdewam bû. Pişika wî hêjî bi zorê li ber xwe da. Me derengê şevê alanê kurê wî li beşa palyatîfê li ber serî wî hêla û me ji wê derê darê û em çûn malê. Em hên nû gihîştibûn malê. Di saet 23 û 23 de telefonê lê da û alanê kelogirî got apo bavê min çû û agir bi kezeba min xist. Bi dengê alanê re kevokek li ezmanan perpitî û stêrkek ji orê hat xwarê. Giyanek ji dilê me fûriya û ziman lal bû êdî nema geriya. Em careke din çû bawî û me destê xwe cara dawî li ser laşê wî cemidî gerand û di 27 Gulanê de di wê roja ku xwezaya dilbişkî bi xemla xwe ya rengîn bi Stockholmê re dibişirî, me jî tabûta hevalê xwe ya ku me hêsir lê dibarandin bi awayekî xemgîn şan Kurdistanê. Wê rojê ewrekî reş xwe bera ser Dêrikê dabû. Wê rojê dinya dîsa bûbû mij û moran û heval û hogir ji her alî ve qurya bûn. û li wê goristanê angol mezerê Kalko civiya bûn. Dêrikiyên ku sînga Axasar rojekê berê veda bû, di 28 Gulanê de li welatê Babû Kalan û her wiha yê dêw dapîran Eyûbê rehmetî yê dirêjkirî bû ser dudaran dixabin kiribû mêvanê mişkumaran. û ji qewla Qedrî Canê Nemir heywax hey mala min ê. Eyûb Alacebekê di dê Nîsana 1947 de bibû, di 24 Gulana 2026 de koç kiribû ji banwaran û şîna wî hatibû danîn li Dêrika Çiyayê Mazî li şîngeha Tacaran. Eyûb Alacebekê rehmetî li Dêrika Çiyayê Mazî di jîngeheke Kurdî de xwedî bû hevalno. Gava di 1964 de ji bo xwendinê çûbû Stenbolê têkiliya wî li wê derê jî her bi xwendekarên Kurdistanî re û her wiha bi Edîb Qarahanê Nemir re hebû ku wî hertim bi ser bilindî digot ez telebeyê Edîb Qarahanê Nemir im. Meyla wî ji derveyî tevgerên Kurdistaniyan tu carî neçûbû ser tu tevgereke din. Gava de ku hatibû avakirin ew jî bibû yek ji damezrînarê wê û bi awayekî çalak beşdarî xebatên wê bibû. Ew êdî xwediyê dozekê bû. Ji bo ku xwediyê dozekê bû hatibû girtin, ji bo ku xwediyê dozekê bû xwendina xwe nîvcohîra bû, ji bo ku xwediyê dozekê bû bi hatina cuntaya heftê û yekê re xwe dabû alî, sürgûn bibû û xwe li Edîb Qarahanê girtibû û bi navê Rizgar Hecî ve li başûrê Kurdistanê pêşmergetî kiribû. Ji bo ku xwediyê dozekê bû dibistana xwe 4 salan ancak 7 salan de qedandibû. Ji bo ku xwediyê dozekê bû xebata xwe bê rawestan domandibû û herî dawî bibû endamê polîtbûroya wê partiyê ku ji ber wê trajediya nîvsed salî ya li welatê me peyda bûye, ji ber wê belaya ku hatiye serê neteweyê me û ji ber wê tofana ku rabûye li gelê me, em hêjî xwe mecbûr dibînin ku kurtenabê wê bi Tirkî bibêjin da bikare bihêna sîn jaliyê hevwelatiyan ve. Ew di 2014 de bibû damezrînerê Pakê û di 2023 de di avakirina PWK'yê de jî bibû yek ji wan kevirên qoziyan. û ev jiyana birûmet bû ku ew kiribû kelemek di çavên neyarên axa Kurdan de. Ew xwediyê dozekê bû, loma piştî cuntaya heştê jî dîsa berê xwe dabû sürgûnê, ango yek ji wan enînivîsên herî xemgîn dîsa bûbû para wî û carnavê xwe kiribû Ferhat Rizgar û daketibû Binyaxetê. Li Binyaxetê li wê hêlîna sürgûnan em li gel Eyûbê rehmetî 5 salan man li heman malê bi armanca ku me dê rê li ber rastkerîna xewn û xeyalên xwe xweş bikira. Gava em pê hesiyan ku konjüktür hatibû guhertin û ew meydana ku em lê bûn têra xwe hatibû lewitandin û her wiha şertên wê derê mirov mecbûrî têkiliyên neçê dikirin, em ew kesên ku tu carî nefikirî bûn xwe nêzîkî têkiliyên bi vê rengî bikira, gihîştin wê qenaetê ku manameya li wê derê êdî bêfeyde bû û her wiha bêmane bû. Loma me çavên xwe li deverên din gerandin da em li gor îdealên xwe tev bigeriyana û ji bo amadekirina şertên rastkerîna xewn û xeyalên xwe me têkoşîna xwe bidomanda. Wekî dihê zanîn di salên hefteyê de em çend nifşên cuda gihîştibûn hevalino. Hêjayî gotinê em bibêjin ku ew nifşên cuda nifşên fedekar, dilsoz û bawer bûn. Lê mixabin tecrübeyên salan xwe necivandibûn. Ez nizanim bê dîrok careke din dê bibe ku wiha nifşên wiha anna.
پشتی جونتaya حیشتەی ئەم نفشên cuda yên navbirî nifşên heqşînas mixabin ketin nava münaqeşeyên bê mane bê berhem û bê encam me enerjiya xwe herî zêde li hev xerç kir em di wê pêvajoyê de herî pir bi hev ketin gava piçek desilat ket destê hinan ji me hingê me nîşan da bêmetkarî bû çi bi hev bikira çi baniya serê hev me neheqîl hev kir hevalno me hevê şand em di nêviyê rêyê de li hev qulipîn me re hişkevirî û çonga xwe xist em li ser mîrasa berê ketin qirika hev dihê bîra min ku ji bo nimûneyê me li ser navê kovarekê pevçûna xwe doman dibû û sê kovarên cuda bi heman navî weşan dibûn şaşîl dû şaşiyan hatin kirin û bi wan reftariyên golik terqîn ve em ji hev ketin em bûn noh kalkevirî hevalno di wê pêvajoya xerab de pêlên bêbaweriyeke mezin em dan ber xwe sedem her çi bû jî encam bû trajediyeke nedîtî sedem her çi bû jî encam bû xemgîniyeke mezin sedem her çi bû jî encam bû qelsbûna hizra Kurdî û Kurdistanî û her wiha amadebûna şertên xurtbûna xêrnexwazên ku agir barandibû li cîhwarên me Kurdan lê ev jî hêjayî gotinê ku herçend me xwest ku em bi münaqeşeyên bê berhem û bêmane ji hev cuda bibin herçend me xwest ku em ji hev bi dûr kevin û herçend me xwest ku em wekî avên cuda di cihokên cuda de biherikin jî me dît ku jiyanê em herikan din heman cihokê hevalno jiyan ji bo wan kesan mamosteyeke bêhempa ye ku bişên jê fêr bibin hevalno em hemû dizanin ku tu mirov ne mükemmel e em her wiha dizanin ku jiyan jî valebûnê nas nake û eger em bi xwe nikaribin wê valebûnê dagirin ew dê eseh ji bedêla me û li gor herka xwe bi awayekê ji xwe ber be jî dagire îcar dibe ku ew awayê ji xwe ber gelek caran ne bi dilê me be bi angaşt û îdealên me re ne li hevkirî be jî hesta bi serneketinê ya rastî hesta têkçûnê û dirêjbûna pêvajoya gêiştina armancan mixabin em hemû bi awayên cuda hejandine hevalno mixabin rehmetî jî tê de her yekî ji me fatûreyeke cuda daye helbet dîrok dê eseh karê xwe bik û binivîse loma ez nirxandina vê pêvajoyê ya bi hûrgilî û rola me her yekî û her wiha rola rehmetî û li gel wê jî fatûreya ku her yekî ji me daye û sedemên wê ji pispor û eleqedarên vê qadê re dihêlim niha ez dixwazim behsa hin taybetmendiyên rehmetî bikim ku ez guwahê wan im helbet ne ez bi tenê her wiha hûn heval û hogirên ku li vê derê civiyanên jî bi qasî min dikarin guwahiyê jê re bikin ew jî ew taybetmendiyê wî ne ku em pê dipesinin û serbilindin û em dê her pê bipesinin û serbilindin ez dizanim ku Eyûbê rehmetî dilsozê doza xwe bû hevalno heta vedena nêqlîska herî dawî jî dilê wî ji bo max û azadiyên gelê wî lê dida şika min qet jê nebû ku Eyûb ji bo baweriya xwe amade bû ku her tiştî bike tu guman tê de nebû ku Eyûb wêrek bû û nîşan dida ku baweriya wî bingehê wêrekiya wî bû ew evîndarê rengê alaya Kurdî bû û dildarê axa Kurdan bû min rojekê nedît ku ew di warê Kurdî û Kurdistanî bûna xwe de ketibe dûdiliyê wî jiyanê hez dikir hevalno lewra sedema wî hebû sedema ku maneyek dida jiyana wî wî bi jiyana xwe ve bi têkiliyên xwe ve û bi avakirina jîngeha Kurdî ya li mala xwe ve û bi gihandina zarokên xwe ve baş nîşan dabû ku ew bi çanda xwe ve girêdayî bû û dixema zimanê xwe de bû eger niha hûn dikarin bi nûjîn bawer alan û herdemî û her wiha bi mîroyê neviyê wî re bi Kurdî bipeyvin û eger niha ev zarokên Eyûbê rehmetî xwe aîdî civata Kurd dizanin û wekî beşekî neteweyê xwe tev digerin û bi kurdeyetiya xwe serbilindin ev bi saya wê jîngehê ku Eyûbê rehmetî bi zanebûn û bi perspektîfeke Kurdî û Kurdistanî ava kiribû em behsa hevalekê xwe dikin ku bi kêmanî 6 salên xwe dayî doza neteweyekê hevalno em behsa hevalekê xwe dikin ku di vê pêvajoya dirêj de gelek êş û azar dîtine û fedekariyên mezin kirine em behsa hevalekê xwe dikin ku ji bo bi destxistina maf û azadiyên neteweyekî têkoşîneke dijwar daye wî di wan êş û azaran de maneyek didît hevalno wî di girtin û sirgina xwe de maneyek didît wî di wê têkoşîna xwe de jî heman mane didît û ev maneye habû ya ku ew ser lingan dihêla
جبر وان تایبەتمەندی وینە کو میرۆژ هەواڵ و هۆگر و دۆستێن ڕەحمەتی البەدرێ جیڤیانە و بهەورە دەهزرن بێ بخاتر خستنا ویرە مە چی وندا کرد ئەیوب ji pişta kê çû wî çûna xwe ya bêwext re çi êş ji me re hêla û bi xatirxwestina Eyûbê rehmetî re welatê me bi çi awayî xesirî me Kurd û Kurdî hezek wenda kir hevalno me hevalekî xwe wenda kir ku wekî gelek hevalên me yên din hesreta welatê wî pê re çû gorê me evîndarê welatekî xwediyê dozekê wenda kir me maqûlekî dêrka çiyayê mazî û her wiha bijarteyekî civata Kurd wenda kir hevalno gelek spas siyaxa pêşkêşî kek Mistefa dikim ji bo ev hestê wî ev dîtinê wî ji bo kekê Eyûb niha temaşevanê nêja kek Eyûb kesayetekî di siyaseta Kurd û Kurdistanî de naskirî bû gelek nas û dost û hevalên wî hebûn gelek kes me dixwestem îro dawetî vê bernamê bikin ew jî bibin mîvanê me lê mixabin ji sedema wext û ew ê me nikanîbû her kesî dawetî vê bernamê bikin bîst û şeş hevalê û nasê wî dostên wî ji nifşê wî ji malbata wî me îro dawetî vê bernamê kiriye hin hevalên wî bi vîdeo ew ê beşdar bin hin jî anka wek li ekranê ez ê anka bi we bidim naskirin ew ê beşdarî bernamê bibin çend hevalê wî nêz di nav tekoşînê de bûyî rebûn yek jê Birêz Murad Ciwan Birêz Saîd Aydoğmuş Birêz Mehmûd Kîper nexweş in û ji nexweşiya xwe nikanin beşdarî vê bernamê bibin di destpêkê de ez dixwazim ji sedema emeliyateke giran derbas kir Birêz Murad Ciwan re ji kek Saîd re û kek Mehmûd re şîfa xêrê dixwazim bê viya ku demekî nêz de vegerin ser tendurustiya xwe û em wan re di rojên pêş me bernameyê din de hebû bibînin niha di stûdyoya me de îro gelek mîvanê me yê hebilê ez ê ji rêzê dest pê kim serokê PVK Rêzdar Mustefa Özçelik mîvanê me ye û ji aliyê din keça wî Nûjîn Alacebek bi me re ye li aliyê din kek Faris Medenî Marşîl bi me re ye li jor kek Evdirhemanê Gundîkî bi me re ye û Birêz Zinarê Sornar niha di stûdyoya de mîvanê me ye û em ê anka wan gudarî bikin ez baş zanim ku em bibên di tekoşîna azadiya Kurdistanê di demên vê taliyê de ku ji alî tekoşîn û xebata legal ya demokratîk ya meşrû de Partiya Kekê Eyûb di vê warê de gelek tişta kirin du partiyên sereke yek em bibên PVK dûre pak dûre bûn PVK du herdiya de cî girt hem ji wî alî hem jî ji hembajariyê Birêz Mustefa Özçelikê ez dixwazim di vî warî de kek Mustefa gudarî bikim ew hîsê wî çi ye wendakirina kek Eyûb çi bandor li ser wî kir û kanibe hinek behsa xusûsiyeta wî bike em ê kêfxweş bin fermo kek Mustefa dengê te nayê kek Mustefa dengê xwe veke deng nayê kek Mustefa dengê te dîsa deng nayê
Ağırdıkım problemeki tekniki ye ki hatta problema kek misafa çareser dibe em bi nûjînê dest pê bikin em bi keçawî nûjînê dest pêkin Nûjîn xan tu bi xêr hatiyî Gelek spas dengê min tê belê dengê we tê dengê we baş tê baş. Nûjî xan em zanin êşa te xemgîniya te pir e û ev xemgîniya te xemgîniya me hemûyan e باور بکه بخواسی کو بلی و آنکا دسوته بخواسی کو هون به دیشن گلک حوال هو گرینویجی به یکی دیشه اما ام دخوازن ج دوی تا ج کچا کرد کچا رحمتی ایوب آلاجبه ایوب آلاجبه یکی چا بو و چه باندوراوی سر جیاناوه سر رابون رو نشاندناوه سر malbata we hebe ama em te gudarî bikin fermo Gelek spas pêşîn ez dixwazim we û programa we spas bikim ji bo hazirkirina programeke wenî û bi rastî wekû te gotim gelek xemgîn in demekî ji bo malbata me gerekî giran bû û intensîv bû bavê min me re nikare bi awayekî Kurd li ser bipeyve lê ez ê hin tiştan ez ê bêjim li ser bavê xwe û herî pir tiştê ê ku li me tesîr kirî wek zarok wexta ku em biçûk bûn tê bîra min bavê min gelekî li ser giringiyeka mafê mirovan û demokrasiyê dipeyvî hergav ji merqala Kurdîtiyê û Kurdistanê û serxwebûna welatê me dikir û wî gelekî giranî datanî ser ku em vê Kurdîtiya xwe û kîmlika xwe biparêzin û yek ji wan tiştê ku here mîhîm bû ev yek bû ku em karibin bi zimanê xwe bipeyvin û hundirê mala xwe de bavê min hergav dixwast ku em bi Kurdî bipeyvin wekî dinê bavê me însanek welat parêz bû însanekî şoreşger û hem rehber û xwedî fikrê azadî û serxwebûna Kurd û Kurdistanê bû û wî zatin her doza vêya dikire û ji zarokantiya me de tê bîra me ku ew demên dirêj yan mehkûm bû yan jî sirgûn bû û ji ber wê yekê wexta ku em piştî 5 salan em gihîştin hevdû li binya xetê bû zatin wexta ku ez 2 salî bûm bavê me mehkûm bû heta ku ez bûm 7 salî min wî nedîte piştî ku ez bûm 7 salî wek min got li binya xetê me hevdû dît û em wek malbatî sal hatin cem hevdû ji wê derê em derbas bûn Swêdê pevre li Swêdê gelek hevalê bavê me ê aynî tekoşîna xebatê hebûn em hatin Swêdê û li Swêdê em bi rastî jî em bûn jîngehek Kurdî û Kurdistanî û em bi vî awayî mezin bûn û em bawer dikin kî bavê me xwedî îdealên pir baş bû em hêvî dikin kî wek zarok îro wekû neviyê wî jî em karibin wan îdealan bînin cî wekû wenha gelek ciyan bîstî bavê me bi xeyala Kurdistanek azad û serbixwe çû û elbet me re pir li ber vêya dikeve min ê pir bixwasta ku bavê me Kurdistanek serbixwe ew tiştê ku wî li ser xebat kirî heta sala heftê û niha wî bi çavê xwe bidîta lê em hêvî dikin ku ew ê karibin û îşallah bi rojekê bi çavê me wek zarokê wî û neviyên wî karibi Kurdistanek serbixwe bivîne û bi rastî jî wek min serî qal kir ev demek û gelek giran bû bo me û yanî wendakirina bavê me ji bo me êşek
پر گران بو و شخیندی ev kesên ê ku li vê derê bi rastî hevalên bavê min hevaltiyan nêzik bi bavê min re kirin ez dixwazim ji hemû kesên dost heval û nasiyên ême ê ku saniyakê kêleka me bernaday li kêleka me manin û li hinda me manin di wan rojek intensîv û giran ez dixwazim wan gişa spas bikim bê we ew ê êşa me hîn bêtir giran ba wekî dinê em bi bavê xwe serbilind bûm xebata wî serbilind bûm û ez hêvî dikim em ê karibin wan xeyalê wî rojekê bînin cî ji ber ku em naxwazin wê keda wî vala biçe û wê taba wî bi erdê biteq. Gelek spas Nûcîn Xan malata ava ve te bi gotinên pir xweş tarîfa bavê xwe kir em spasiya te dikin û erka we erka me hemûya ew hedefên wî xeyalên wî daxwaziyê wî em karibin bicîbînin malata ve here bî em mêzek naka biçin aliyê serokê giştiyê PVK Rêzdar Mustafa Özçelik Kek Mustafa tukanım peyvê dengê te nedat? Alo dengê te dîsa nayê li vir kek ozan dibe derkeve bira dîsa têkeve hele tuşkerama xwe derkev dîsa têkeve heta kek Mustafa tê em bi kek zinar dest pê bikin kek zinar fermo em te gudarî bikin êvara we bixêr silav ji bo te û mêvanan her wiha temaşevanên çarpel medyayê berî ez dest pê bikim ez jî dixwazim vê derbasbûyî ji bo wan nexweşiyê me ê em wan ji nêzik naskin kekê Murat Mahmûd û Saîd hêvîdarin şifa xêrê be niha mere gelek zehmet me re kanibe da axaftinek û demek wanî Kurd li ser kekê Eyûb bipeyve siyasetmedarekî wekî wî rewşenbîrekî wekî wî kesayetiyekî wekî mîna kekê Eyûb kî nêzîkî 6 salê xwe di xebat û têkoşîna siyasî ya ji bo serxwebûna azadiya Kurdistanê terxan kiriye yani pir zehmeteke me re kanibe di çend deqan de wî bi wî bîne zimên wek hevalêberê jî got kekê Eyûb di dudê Nîsana 1947 li Dêrkaçayê Mazî hat diniyê li di nav malbatek halxweş de mezin bû wek çîk ew bi xwe jî şîrîkê me yî gund bû yanî em erdê me û êwî aynî gundî bû lê min û kek Eyûb li gund hevdû nas nekir wexta kek Eyûb li üniversite dixwan kî yek ji wanê ê cîlê ewilî ê li herêma me dige üniversite dixwandin zanîngehê dixwandin di wê demê min jî lîse dixwand lê kekê Eyûb cara ewilî min navê wî di çîkê kengî bîst we wexta ew zilm û zordariya ê komandoyê ê nav salê 1970 de li Kurdistanê li gelek herêmê Kurdistanê ê mîna Dêrsim, Bîngol, Mûş, Diyarbekir Sêrt û Mêrdîn, Hekarî, Wanê li wê derê operasyonê gelek mezin ê komando çêdibû zilm û zordariyek mezin li ser xelkê hebû bi taybetî li ê gundewara zilmek mezin li ser wan hebû wexta kekê Eyûb li Stenbol dixwîne ew Dedeko dest pê dike avakirina Dedeko ew jî yek ji wan kesanê ê pêşî beşdarî nav xebata Dedeko dibe Dedeko di wê demê de heyet çêk dikirin êj xwendekaran êj endamê xwe dişandin Kurdistanê ji bo ew li wan gundana li wan deverana li wan navşana bigerin ew zilm û zordariya komando li ser xelkê Kurda çê dikirin
وانا بکانه به رپورتاجا بوان چکی رسمی وان بگره بوان و دوکومنتات بتسر هفدو وک راپوره که بشین مرکزات ده کوجهله که برایا گشتی رویا پارو بکه جالیه دنجی و ظلم و زورداری جه تاریخ ره تومار بکه دوی دمه دی یک جوان کسانه او لیکولین و راپور حاضر دکرجی که که ایو بو دوی دمه دی که یکی دنجی بناوی ابراهیم اونن هبو که او جه همشریه ما بو جه دیرکا چای مازی بو ویجی یونیورسیت خواند و اندامه ددکوی بو هر دا به هفدر هار بتایبتی جی منطقه دیرکی و گندواری وی لوان درنا لوان گندانا گشاگریان و او حدیثانا گشت تومار کرن و شاندن امی و ناوندا ددکوی وی چاغه یعنی جارا عولی من ناوی که ایو بیهیست پشتی جونتا لشکری 12 مارت 1907 یکی هات که ایوش بروان خواته خوی سیاسی و اندامتیا ددکو اوشی محکوم بو لوی دهات گراندن دمکی هات بو دیر که وقت اجی وی چای ملی صدخوند از هاتم دیر که من پسمامی من سینان از خوله کرم گو ولز خوازم تا بجامعه که بدم ناس کرن مگو باشه از او چون و چای که ایب امجر دیر که دبی دحل او بخچه ای مالباتا هنن و خانیه بچوب دناوان بخشانات هبو که ایب لوی دری خواه شرط یعنی جبرگه او چای لهمبری وی جونتای و عسکر آمانی از او چای جارا عولی از او پسمامی خواهم چون من که ایب لوی دری دید حتی بو بر ایواری جی هم لوی دری من و بهتر وی او د پیوی مجیله گداری دکر جبو من براستی یعنی امی وی جوانه وی چاقی نزیکی سیاستی بو یعنی دو کس د منطقه ما د ایدوله ما بون پیشنگی ما دا سیاسی وقت دا تناس کرن یک جه که ایب جی یک جه ادیب کرا هم بو حتی ایواری وی بهتر او د پیوی جار جاناجی من جی سوال جه دکر کوتشتیگ مراخ دکروانی پشتی دمه که ایدی امی ببین او ظلم و زورداریال سروانه لی دهاتن گراندن هر گچو زیده تر بو ایدی او نکاری بو لدیر که جی بما را دوی دمه ده پارت دموکراتیک کردستانا ترکی که نونره وی دیری که وی چاقه سلحتین آپی سلحتین او رابو درباسی باشوره کردستان کرنش بوگ نگرتن بریویجی که ادیب درباسی کربو هر دا دی سالوی داری هفدو دید وک حوالا باس کرن دمکه که ایب لوی داری وک پیشمرگه جی دناف رفی پیشمرگه جی گرد پشتی عفا هفته و چارا آگه وک عفا اجویز جی تیناس کرن گدرکت که ایبو که ادیب قراهان و گریان وی چاقه ایدی ام باشته بیرام ام چون پیشیاوان اف جوانه وی چاقه خورته وی چاقه یعنی وقت دو پیشنگ وقت دو سروک وقت دو لیدر وقت پیشوازی لوان هاتن کرن و پشتی ویجی ذاتن با آواکی آکتیف که ایب خباتا خوی سیاسی دناو پارتی و ریخستن دا دوماندن وقت زانین پشتی 12 ایلول جی که وقت گلک انسانا که ایب جی درباسی بنیا خطه بولی بری او از بحثاوی داری بکم از خوازم وصفه که ایب ببینم که ایب اندامه پارتیا که بو پارت دموکراتیک کردستانا ترکیه لی از دکانم راحتی ببینم که ایب نه گروپ پرست یا جی پارتی پرست بو پیوندی من وی گله کی خوش بون توا کوم دو پارتی جهیده بون لی پیوندی ما گلی خوش حتی دمه کی وقتا پیوستیا پارتیا ما لهرمه کی بهنه تشتی پراتیکات وک انا وک شاده کی دخوازم بیجم کو که او منطقه بگر تسلیمی ما کر گوجنها پیود به حتی پیوستیا وار حوالانا هبه دبه هم وان حوالانا رو بخبتن یعنی او حوالی خوب لینه گروپ پرست بو یعنی او وصفه کی تایبتی که ایبو پرسا کرد و کردستانه دوزا کرد و کردستانه خطا نتوی آ کردستانش که ایب اساس بو یعنی جبوی هرگاه پارتی و ریخستن
آلاوک بوش بو مره بگیج وی آرمانجا خو که مصطفی وان بحث کر یعنی امی ویش بو گلک میوان جهان از نخوازم بنیا خطیجی تکلیه ما بردوام کرن ام وک دوست وک حوال وک هوگرم به یعنی دمک دریج بنیا خطیجی به دنمان و هر وقت پیوندی ما وقتام هات سويدي دوام كر كايب للسويدي جيت يعني نسكني خبات اخويا سياسي هر بردوام كر دقال لك حول دانا دقال لك افكاريا دقال لك انسياتيفان جي ليست حتى جي ريفابريد ليست يعني امي بين دوي معناه ده وقتاك مربع سا كايب دك مربع سا شست بشکی 6 ساله خبات و تکوشینا رزگاری خوازیان نتوی کردستانی باکور کردستانی دکه یعنی نه او مره بحثا بیرانی نکه که ایوب دکه دوی معنی ده او بشکی دیروک امی نزیکن که دیروک جوان پرچانا پیکتین دوی مره بی هاوی لی بناره جبو گاز دریج نکم ام گلک به کوچاوی داوی ام گلک غمگینن ام سرسایج مالباتی رزاروکی ویر و ملت کرد رو و حوال و هوگریوی و پارتیاوی را دخوازن او هر دلی مد بجی او ناف خوات و تکوشینا جبو خیالا که ایو جبو ولات کی سربخوا ملت کی دموکرات ملت کی آزاد و جوات کی دموکراتیک او هر دنا مد بجی براجی بهشت و مکانی رونی gelek spas keken zinar malata ava be dîsa biçin aliyê kekê Mistefa mêzekin hele dengê kek Mistefa tu kanim peyve çawayên ha deng tê gelo anka dengê te tê la nizanim ka ji ber çi werbû belê ez beriya her tiştî ez spasiya çarpel medyayê dikim ku bernameyek vîyawî amade kirin her wiha li ser navê Partiya Alperêzên Kurdistanê ez spasiya hemû partiyên siyasî dezgehên sivîl kesayet xelkê dêrikê mal û malbatên dêrikê û ji gelek aliyê Kurdistanê ku beşdarî xakspartina cenazeyeke Eyüp kirin û beşdarî şînê bûn li ser navê partiya me spasiya gişa dikim spasiya malbatê jî dikim ku li partiya kekê Eyüp xwedî derketin û di şînê jî de me bi hevdur pêşewazî li gelê xwe kir. Kek Mustefayê Doğan bi rastî jî kurte jiyana kekê Eyüp bi awayekî gelek hestiyar û maqûl pêşkêş kir ez spasiya wî jî dikim. Belê kekê Eyüp di doza azadiya Kurdistanê de 6 salî bê westan xebata xwe meşand ji ciwantiya xwe de di doza Kurd û Kurdistanê de wek neferekî dest pê kir bû kadroyekî dedekoyê yê PDK-TY yê kîp dedekadeyê paşê li Ewropa di gelek însiyatîfên Kurdistanî û ji bo ku hewlên partiyek berfireh bê avakirin di cî girt. Herî dawî di damezrandina Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê û di damezrandina Partiya Alperêzên Kurdistanê PWK di cî stin. Ez dikarim vê bibêjim helbette kekê Eyüp xebata wî doza wî hevalê ku pêştir wî dinasîn û pêr xebitînin gelek aliyê wê de ew ê binerxînin. Ji aliyê me ve cara ewil kekê Eyüp bapîrê me kalkê me di rojnama Cumhuriyetê de bawer dikim heftê û yek bû. Ez hîna zaro bûm li wê derê nûçeyek nîşanî min da xwend goşxwelê got Eyübê Heciyê Qêsim got way lê digerin got hikûmeta Tirka li wî digerin. Demekî nûçeyek di rojnama Cumhuriyetê de hebû wê ça zaro jî bûm lê here meleqedar jî bûm wek me guhdar dikir wî jî digot way got tu zanê Eyüp malxalanê tenin rast e diya me û kekê Eyüp wek malbatî gelek nêzî hebin belkî dereca duda de
كره خالو متى هبن خالي مجي تحسب بمعنى لما هلبته ام ده هزار نسلو هفته ششاد مالا ما جدیر که بار کرم چون استانبول بچوکانیا خودش چون پشتی و دوزا سیاسیا کردستان ده ام استانبول هدی ام کتن ناو تفگاره ده 1907 نهده از وقت زاروکه که وقت گنجه که از کتن ناو ده دکاده و دمه من ناوه که ایوب ده بهیست وقت ایدوله کی بود ناو ده دکادلیا ده مردین دیره که و بگشتی جیده آلی کردستانیا ده اسایت که گلک جدات حس کرن لما خواهیش ندی بوشی از جارنا هم حاوینا چون استانبول شی من هیچ و دمه جی ندی بود لوگ ناوه کی وقتی دوله کی هل جبو ما انسان کی گلک بقیمت بود پشتی داربا عسکری فاشیست یا دوزه ایلی او سیاست باپر کردستان تولهویه مزن چه بون و گلک حسا مجبور من ولات خود ترک کرن که ایوب جی اولی چو سوریه و روجاوای کردستان شوی درجی چون سوید البته که ایوب اوکوی لوی داره دوستکی از محولیره بحث کرده بود دما رفراندوما سرخابونه که ایوب جی لحولیره بود لجم دکانه حواله کی بود یک مشتریک ته لید نره که ایوب ناستکه دبیجه تو نه مهندسه دما که هفته و که ایوب چبو باشور کردستان 2 ساله پیش برکتی کرد ناوی مهندس بدر جرد گوت مهندس یکی دوی دمه دوی ناس کرد اواجی جرب بو گلک او یعنی جرب بو گلک او هستیار که ایوب پشتی در کسویجی البته خوات خوی سیاسی جی مشاند آلیه گلک انسیاتیفا جی جیستن مجارا اول دجیان خوده که ایوب دنو دو دیاده لباشور کردستان مدید و دمه او جی سویت هاته بود و که محمود و خواهوان کردستان هاته بون ملوه داره هفته دید پشتی و باردکم 2005 بود 6 بود او دیسا وقت حیاته که هاته بون باشور کردستان محمودی بود اوانه هر دیالوگین 1 ساعتی 2 ساعتی بون لی پشتی که ما وی خواتا که دا مزراندر یک پارتی برفره یا کردستانی ما دست فکره حالا 2012 آده کمیسیون دیالوگ مدانی بود و گاوه از او که دکتر سالوز گفت چه همچون ستوکولمش بود داناسینا وی خواته دوی دریده اساس ما که ایوب پاشتر ناس کرد و که ایوب گفت اجی بسالای وی فکره ده پاریزم پارتی که لکد و خواتا همو آلیان کردستانی خودی درکوه نل گور فرمات ایدئولوژیکی بره نگور شردن ایرو بخواز پارتیک به آوا کرن به معنی گوه فکر و گلک باشو گاز بورمم و وی هاوی ما دست دیالوگا ما دست به بو پاشه حولدان پارتی کردستانی مدانی که ایوب تز جستن دما دامزراندن پاکیجی کادرو که اساسی یه پاکی بو که دو دوی اموی فکره برفره بکن خورتر بکن اندام مجلسه بود دما پاکیجی ده براستی 2014 15 16 روشا سیاسی گلک باش بود و دمیجی شر روستیا بود و علاقه یک باش بود جبو پاکیج و چه علاقه یک باش بود که ایوب و کادره که اساسی دامزرانیر یه پاکی نافخبات جستن تبیرابن پشتی که مجلس دانی هات هلبجارتن ده کنگرا اولده آفیلی که ایوبا مکر و چاوک سروکی گشتی پاکی اسات هلبجارتن گاز بینم گو علاقه باشه گوجی کفامتینه گوله دوی تجاری عمله نوستن نسکنن که ام وی فکر و سیاسته ام وی تنگ نکن دوی اموا بکن که اوی که نیزی من وقت فکر وقت سیاست برنامه دوی محقق ام ریک ببینن ام هر دایم جو اموان رو ببینن که ام خواتم مشینن گاز بینم گله کادر نهنن ایوالیتن و از جبروی از کارتش زحمته گاز بینم جبوی نکوی تنگاسیه و تلاشی که از چاوا بکم گو کارد میکایا پارتی جیده نشرد و تجیب دمه از عینی یکی وقت میکای و وقت اویجی گازه بخوابتم گلک او راستی جی دوی وارد دلسوز بو
و پیشیا خو باش دید سیاست باش دزانی بو که ایوب خصوصیت کوی اساسی یک جیجی هم آلیه عشیری هم مالباتی هم سیاسی هم جواکی هم آلیه ده گلک پیوندین ناوا کرداده گلک خودی تجربه بو و الگورویجی براستی گلک پیشبینیه وی هبون جمرگو گو هیچ خو نخوی آستنگی گو وک شورمند سروک پاکه گو از کار به مخابطم و گو چیز دستیم به گو ازشتر مالیکار دو جیده براستی جی هلوسه گلک دو سوزانه دانی اواج مربو دسپیکک و دمک درج از که کی به در وی هاوی جیش احمد اندام مجلسی بو هم جی وک شورمند سروک پاکه بو دگلک جیاد ام جانا داد نمبری مگلک جارا رخنل که کی ذکر مدگو که کو ابناب وهابی چیتر فلان چیتونه که یاج امنکن گلک جارا اوت کرد دگو بلکی از نه وقت بفکرم لازم آتا بکم او گلک بیاری انسان کی او بو گلک ریز لپروسیدور پارتیه جی دگر و اواجیش بو بو تجربه که مرف چاوا کار به سیاست و حوالی خواه ریوه ببه جارنا جی گلک تشتاد رخنه گلک جدیج مرتانی ایوه کوی خوش بو بالکش بو دگو سیاست سرچا کشکاده کوشکن سرچی ناو اوید نه مشانده سیاست ناو خلقی ده ناو مالبات ده ناو عشیره ده ناو جوات ده ناو جودکار ده ناو دکتور ده ناو اشتیا ده ناو خلقیت ده مشانده دوی هونج ناو چار دیوار پارتی درکبن او اواوی او ایروژی باور دکم او گوتناوی بلکه ما به هر هاوی جینانی لیو گوتنو او تجرباوی ایروژی لبر ما وک وظیفه که ام کارن قبول بکن جبوک که ایوب البته ام کارن غلط اشتاویجن لی دما او ساغ بو پشتی پاکه ادی ما حقوات پاکه دست بکره پاک و تدکات اگر گله کفایات یعنی دگوت اوا هدی اره پاک دست بکک بو لی هدی او تشک از خیال دکم بجیته و دوی ام ویا دوام بکن دامزراندنا پاکه جیده و کادرو که اساسی و دامزراندن جیستن و دو کنگرا پاکه خودی پشتی که ما او کرگو از واز دبینم هناك او هن نشر داز بم اندام مجلس لگو چه هایی به وک اندامه که حتی جوه ترجی گو از بخبتم گو دوی دمه که جذب چم سوید و ایل ولیتون گرانی بتنی وی هاوی که ایوب چه اساسی گو دوی اون دوام بکن گلک کادرو هنن گلک آلیه کردستانی هنن ام نوک برینن فکر و سیاست و روشا کردستانی سوسیولوژی احتیاج ملت مغتی گارتن دوی پارتی یک برفره نتوایی دموکراتیک آزاد خواست کردستانی او فکراوی جی بو و ایرو فکر پاوکه جی به معنی ام سر ربازاوی دمشن و هر بمشن جی دوی تشکوی تثبیت کربو ام بخوازن راستی جی پاوکه به او آلیه که وقت ما نیزی ما دفکرن ام بکارن هر دایم ببین یک عمل سروی خباته جی سروی ربازه جی خباته خود مشینن چاقا صاحبو از وی پیوین نگو که یعنی گلک ریبر و کتکارن دوزا کردستان چاقا وفاد دکن گلک صاحب خورد بن و مگو حیفه ام دوی ریکه ببینن ام حب پیوینا بکن ام او بکن او بیرانین خواب نویسینن گو راسته مجر گم گو یا تو دست پی بکی یا جی ام هوا کی ویدیو دریج بش و بش ام تو بپیوه ام بکشین ویدیو گو اره پاشه راستی پچک جی و بلکی ادوراد جدی وقت عذرا خوشی دخوازم یعنی بلکی که مایا مجیبو و خمساریا مجیبو دیواری ده مدست پی نکره پاشه پشتی کنگرا پاوکه چو سوید و نخوش کد و او دو هر دم هایا مشهده هبو لی دویابو ما بیرانین وی جیاناوی تکوشون خواتایی برفرهی جواب به وقت پرتوکه که مکشاند با ویدیو یاجی هدی ما پی بدانویستاندن به معنی جی از بجم حلبت اواکه که ایوب جمار نمونه که دوی به دست بکک همو کدکارن دوز آزادیا کردستان ین که به سالان دناوی تکوشینه دنن دوی عمل کداوان چاقا ساغ بن عملی خودی درکبن ام بکار بن و کده بگین نفشه نوشبویجی دوی بنویسینن ام هوایی که ام بوام ویدیویا بکشینن ویدیویا که ام بکن پرتو جبوک ام کاربن زیده تر کداوان بگین نفشنو لا ابجوک وظیفه که پیشیامه به از دیسا سپاسیا چارپره دکن جبو و برنامه و حلبت که ای پالاجا بی وک ریبره کی وک کادره کی پیشنگ وک حواله کی میدل سوز مگالک تش امجه فیر بون مگالک جارا
به مناقشه نافخوایی ده مگلک جارا سره هفشان لی هر تم من ریز لگرد وی ریز پارتی و الهبال خو گرد هر تم دخواست چه به جالی چکل مسئله نری انسان کی زانه بو انسان وقت ریسیپیتی بو و انسان کی راستی جی نفس بچوک بو دکاری بو فداکاریک مزنجی دکر و جبو زاروک خوشی جبو مالبات خوشی ام دبینم که دوز آزادیا کردستان ده مالبات خو به حس و بیر و باورین نتوین اجتماعی مزین کرد و زاروک ویشی هل کدای خودی در کبن او خودی در کبن ادبیجم خباتا که ایوب ده ریا مرونی بکه امی حرتم لکدای خودی در کبن و هر که مایو شاشتی و غلطیات مجی قلد الهمبری که ایوب هبویه هبو البته امی بخباتا خو به بردامی وام فکرین بی امی دجیانه ده وانا تلافی بکن سپاسیا و گشادکم سلام و رئیس ام جی گلک سپاسیا جناب تدکن تو بشتاری برنامه مبو نها از زانم کو کک فارز جی بیرانی نوی بیم کک فارز گداری بکن کک فارز جناب تک ایوب چاوا ناستکر لکوه هفودو ناستکر تارز وی وارد فکر و رامان خو بیجم کف خوش فرمو کک فارز ایوار باش ناسی نامنو که ایوب دیگیجه سال 1975 از وقت لیسه دا بوم دیاربکر اوتیل که بناوی ارزان پالاسی هبو ملوی به دست کار کر ایواری مکاتیبتید کر اوتیل کرچی هبو مروسا کاره بیجه ماله کرچی وی دمی اوی او که بیجن در و دورا دیاربکر و دیاربکر بروش همو داتن لوی خیلی ویجی وقت خود پیشاندن و مشک دیاربکر چه دبون او طلبه خوندکار من استانبول آنقره ایزمیره داتن ارزان پالاس الوی بشردمان یعنی گل کسا ملوی ناس یعنی وی دمی که دیب قرا هم بگره بره که ایب که معمود بگره درکیه ما هم همو کس که فوات اوه کواجی وی دمی یعنی اوه کاتنه ورسه همیه وی دمی مناس کریه تابی سال 75 دا یک ادنه آت اوتیل جاره اکمات که کهی بود تابی اگه بیناس ند کرد جاره اکم لوی دید اوه اوتیل یعنی گوتن یعنی او که ایب آلاجا بگه دگو او که دادا خوی دا یعنی سکرتر دادا خوی استانبول بیه دما سیم دا دما محمد توس سروق بیه و سکرتر بیه دمه گفته سخیونتم ناویج آفیشه کل لوان دگرن ناویجی تیدا درکتیه اولی دگرن و بونی چه کرسان عراقی لوی پیشمرگتی کریه و حتی رتبه جی دانه که یعنی توگره برزانی دا یعنی اوتل پر قیمت اویه بوی دمه یعنی خوی اوتل حجی احمد آلش یعنی ای دجاره سه جارات اوتل قاسی بیرام ده بردری رو دنشم اورا صحبت کرد حجی احمد پرجی کی او کی تایبت داوی اوی اوتل دیرکلی آجی پرو که و دیرکی اوالی مو اوی کوی ناز کرد یعنی بروان یا قیمت ها که براسیج زیده بود یعنی دجاره مویلی دید پشتیوی یعنی سال او که دا 78 یعنی اویدی از عجیب 6 سال و نیم من دام پارتیا که او سروکه او که بریا پارتی تکر یعنی او یعنی اثر پارتی پاریش چنگوت نکارم بیجم یعنی وقتا که مکک عمر چتی را پیون کی کر یعنی میگویم وانا چه وابون اندام پارتی فلان یعنی وی بحث کرجمرام یعنی وی دمه یعنی مرکز کمیته پارتی یعنی حوال دکتر شوان آوا کنه 6 کس پشتی تابی تیر نکرنه یعنی وان کاری به او که گورا دستور وان کسی نجی کار من اندام مرکز کمیته مرکزی گو 76 دا چون استانبول دا گو کک ایب و زروق ویگاه مکر اندام مرکزی 76 دا بیجم میا نیستانی به بلکه عداره به پشت سال که عجیبو من دامه تاوی پارتی ایلگاله کس نزانه کی سروکه پارتیه رو بره پارتیه نه 78 که من او که دی توب داره دید یعنی بری مبناس کرد تابی
هایا و جیه بو یا بو یگاه ما درگی کوار که در تخص دورنی دموکرات گنشلیک از مجول بو یعنی وک پراتیک اوکی چون استعمال دات با من کر یعنی ملوین که صحبت کردی کر یعنی گو کار کوار چواد مشه فلان حواله استعمال چت که فلان شرچه دم صحبت کرد یعنی وک او بیجه یعنی اجی هایا مزبانشتای یعنی مفهم کرد که یعنی یکی اوکی میه مزنه مثلا اوکی ریبری پارتیه من فهم هفته و 80 جارات دیگه منی او کرد از استانبول بودم که یعنی بیاره استانبول و قاتلیام و انورسیته استانبول همین داخل والی مجیات بکشتن از دار و از استانبول بود برای وار که همون یوردا دیاربکر بود تلفن که یاد گو والا ایب تخوازه که ایب تخوازه ترا خبر ده تابی گریه و محمد دوروش برای پیرا خواست خبر بده محمد بیاد آبی نلوی بود دیمکی تلفن چون تلفن ولا اوکی کرد گویان خبر که وای راست حمید آخراتی کشتفلا ولا مگو راسته مگو راسته ولی اوکی یعنی وقت اینفورماسیونش میشه اوکی مگو می پشت ساعت کی ساعت 5 وار بشش بود مگو من استانبول انورسیته استانبول کیون اوکی اشغال که بشه جام چطوری من اشغال کردم که حتی سرس بهم روی بود اوجارا سیمجی که کیپ یعنی هفته و نبود دیاربکر متکان کی کتی فروش او کربو ملوی کریب کتی فروش یعنی او هفته و 80 ماه آرالغی بو باورم او تمل یای نویه بو دیاربکر بربسیار یک محمد چاخماق بو تقابلی بربسیار ایوانی او لوی هات کشتنه و هفته و 80 بار با اپوزیت گوتی میکشتی فلان پشتی هات کشتن تابی وان کان تمل یای نوی دستی قدر خستن اول که من توب داره بود سیدوش سولماش وی کری داوی میشه کرشریگه خو گفت برای بیشتری بیت نابه فلان اجبم شریگه یعنی هفته و نه می والا می اوکی بجم بلکه ایلونه بود زرو که ایب دیده درباز میادن تکانه ایجار هادم صحبت کرد و گاوی بالا هم کشان کتابی اوکی بود پس خود کتابی چپ بون همو اوی سوسیالیسم چپ بود اوی بلغار یونان اوی سوویت اوی وان درابون روما و گاوی اوکی کتاب که بناوی پارتی سریه که بود پارتی سرا پارتی یعنی یکی بلغار نفسان بوارم و شر پارتی کمونیست بلغار الدجه آلمان یا فاشیستیت داره و رژیم بلغار اوی دمه شر دویم دا بلغاری پشکری های هیتلر کنده مکویگاه ناوی پارتی او که پارتی سری یا اگه پارتی سری بار من کتاب جی هفته 50 دات بو قدخه کرن اعتراض کردم کتاب دیسه هات برات کرد و کتاب چاپ بو یعنی کتاب که پاری او رومان بو 150 روپیه ساکن بو والا که ایب لوی گرد تو اما کر بریکا خو کت بریکا خو یعنی وقتی کتاب بیشی آمه بو یعنی بیاوی فکرش بود او سرو بر توب داره باش شونه زی توب داره بود کتاب او کامل کتاب فروشه من یعنی وقتی حتی هفته و نیم شرکتی دید او که کردستانی پشتی تابی از کتم هفته و نهادا دی پشتی هشته هم در کتم در وای او که هشته و اکادم چون بیروته بیروته نزد دم بیامم تابی در کتم بیروته پشتی نوا پارتی دا پروبلم در کتم پارتی آمده بود دو بش فلان یعنی تو تکره او که میتونه بیاد دوره وان بون چرا داویج وقت هفته و 70 ازات سوئده اما پشتی چند ماه که کیب جیاد ها سوئده و دم سوئده داوی 87 بار ماه 12 بود او قومته که جماف ماروه کرده او ترکا یعنی انسان اقلاری در نین نویزاد حلواجی بود سروکی او بو عزیز نسیم بود چند کس آتموسفیر سمینر بدم لوی هم راسته واتن پشت 10 ساله بلکه 87 لوی تکلیامه دوم کریاری که کهیورم یعنی سویده جی ارگام مودی صحبت یعنی او که یوتنه بگو که زنارجی بس کرد یعنی صاحب بیج تمام ابزعنی پارتی بون به مجوه پاری دور کتون فلان یعنی او که صاحب بیج ویا کسی پارتی فلان او که یوتنه فرد فکری طایب من که ایب شغای بود پر فرد فکری بر کسا دوستانی هاویه بود نو فیسبوک ایبنه فیسبوک هاویه همو بیجن یعنی مساج ایوی سر حوال که واتنه
وفات کرات مرنه سر وفات سروانه گش yani ew ki hemû ew parva kiriye çita nivîsandiye berkesa têkiliyê bû têkiliyê wekî ew ki taybemendiyekî dinê tikekeyb ew bû wexta çû wê lê digeriya nesa çû rehayê tatwanecîkî sê çar caran hani hevalê ki ez jî nas ew jî nas ke çê cemwan li wê telefonê min Swêdê kiriye gotiya wala hevalê te be çend sal ev net ya pêre xeber de şkî wî wilo jê ew kekeyb yani bûya wê jî hadî çe پنج شش سال بلکه به سایه آوی من چه 20 سال 30 سال یعنی تکلیف وانه والا را خبر دایم که کیف دیه کریه یعنی تایب منطقی gibi bu yani که کیف yani مر چای تعریف که مزنه کی دلوان بو حوال قدرزان بو ریوال کی دلسوز و وفاکار بو پر بیم فره بو او کوجیه و بصبر بو نوا حواله بلا جانا حواله ابتکد گفت یعنی بینا اب که حضرت ای پیرایی اب که بین فرو نویجی ای بو شتیگلو جید گفت حقیقه یعنی که یعنی زیده وان ساله ده زیده خبر نده یعنی دا جوینا رو دنش فلان هری داویجی 2024 da melver alvi که مگو باید ده قدم بلکه فیلم کی چیکن هم 15 20 که بلکه 25 کس اب جویا که کیب زیاد لوی و گوداری کرد چکی نگوزیده یعنی آختی پشکری او کرد یعنی حوالی خوبو یعنی مر گوتن که بیجه پاک جیا و پاک جی مر و ایوار باش گلک سپاس ام جی گلک سپاسیات کن بوی اف بیران نهجا که فارس مالاتا آوابه از بچم علیه که عبدالرحمن که عبدالرحمن دوباره تو بخیراتی ام ته گوداری بکن که جا چه بیرانی نتب که ایوبی تی چه بیجش بویوی فرمو ولی شپیشی دگرک سپاس بوی و تبا پروگرام که لایقه که ایوبی ام بیرانی نوی بینین و ام روشاوی شیرو وگه سر بکنه و ام بکاره استفای جیاناوی بکی شپیشی از دست بکیم از جمله خدا صبره بده زارو گنی و مالبات گشتی از البته خازم تشتکش وک برازی هم نوجین بیری که آنی بیرامه گرلی کیفا مجرهات لیوی بیراویجه او چه بیرانی بیرامه از بخوازم دو گوتناشوی دست ببکیم پاشه در بازی با تکیلی خواه که کهیو ببین وقتی بابم امر خدای کری ام 10,000 بون 5 کوریوی هبون از خود سالی بون و کچاوی یا مازن ناوی حالیم بی دوره 17 سال بون خلق همیله دیگران با اینجا انسان کل منطقه بوتانه گشتی ده بر حساب بوتات حشیکی تات ناس کرن خلقت گو گلو کی زارین محمد مصطفی ملحسن شونا بابه خواه بگیره همیاد گو حلیم و محمد یا مازن او بو اوشونا بابه خواه بگیره لوی کریار و گوتنه براز یا خواه نوژین ده او بیر هاد بیرامه از هیوی دارم نوژینج گه وی دو شونا بابه خواه بگیره توی هیچ زیده تر و پشتی که بکوه از گلک سپاس کمش بوی نوژینه و مجل وی دوره دناس که دورات اکلیه نخواشیا که یوب ده و یا وفات و بیر آنی نوی ده شبوی از هیوی دارم نوژین یه ببک وکو باب خواب بک کساتی حجیکری ملت کرد و جذب سر مثلا منو که ایوب هفدوناس کری مل کردستان بن خط هفدوناس کر وقتی می که ایوب دیتی و ام همی درکتین محکوم برین تم بن خط برین تکلیه من شخصی پیرا چی بون تکلیه من شخصی ده دمیش خواه خستن من سیاسی ام کتین روشی گل گران ده وقتی منوی هفدو دیت وی ده شخصا ده ام صحبت ما او بو گلو ام چاوه کاریم پشتوی دربا عسکری و اف دربا مخاری و ام همی مهاجر برین و دربا گه مازن سر دوزا ملت کرد هاتی ام چاوه کاریش نه وی درد و بلای وی ظلم در کوین بکاری المقابل و دولت ظالم دزگه که نتوی کردستانی
خورستر آوا بکی و ام نهیلین ام شفدو جدابین بکبنیم مد چون گوه دورا بحثا جدابین و گل اکتشتین من ایدولوژی و گل اکتشتین نگل کیجای ام نابدت چایونو تاتین هم ریخستنی هم یک شخص فرد جه وقت مکه کلی که ایوب دانی و ام سرواتش داد پترش تغیرین و یک شخص شوار القهوه روش ام جوایی که کردستان بنخطی هر دم پرسیامنو که ایوب ام چاوا کارین ریخستنی که نتوی و کردستانی و گشتی بکاره بدن خوش جواتا کرد را آباد بکه که ایوب خوش شخصی هم آلیگ سیاسی بو نتوی بو هم جواتی بو و گلک حوالا بحث کرد انسان پر معقول رو گلک سالا هم سال هشتی و حتی هم نهو به وفاته هم گلک جارا شفدو دور جی کتیم گلک جارا ما هفدور دانستاندرد که همی سرپرسا نه نتوی کامه چواکاریش نوی درد گرانیا وی باره گرانم چواکاری راکین باور که حتی امر خودش گیری روش گیت نیجه گوتن یک شکلی حتی نیوا منو که یوب ده چه نبی پشتی ام روش را وکم جب کردستان ها بنخطه جار جان ام شفدو دور کتین جار جان ام راست هفدو تاتین و وقتی که نیب ده کت حالی منه کاری ام همیشه هر دم مدگو مشویر ازم مدگو که یوب یوجش مدگو وقتی هم بکاری ام و یک پارتی دموکرات کردستان و ترکیه و قسم مدگو خوقه و ینده دخمدگو ام شفدو نخطی نمه فرد و آل مه هر دو گاشه ام بکاری یکی تیگه نیوا با هر دو گروه بازار چه که ام ببین سنترک و مرکزک حرکت من این دیجه بکه سر به یکی تی در بالا و بکشی سر به یکی تی آخه تالی چه حیف ام سر نکتین ام همی پارچه بیم ام هر بوی و شوین لی تالی پشتی دمک دور و دریش از هشتی و هفته 1980 خلاصی هشتی و هفته از ساتم سوید و قنه بیده پش که تکیلیه منو که ایوب شفدو خطان یعنی شرط چه نبین پشتی هات سوید جادی مته کلی هفدو را دانی جادی دوامی و یک شخص و یک کساتی ام هفدو را ترونشتین ما بحثا پرسا خوانه توید گر ما بحثا جوات و حسب پرسا ما بو تتشته دی امسا بشتغلین جنابو مال سوید قدرگی هفدور سر مثلا انسیاتیفه و مثلا هر با خباتا اما کاچاوات کارینه نف حرکات کرده هفکاریگی آنجا ایکیتیگی سیاسی آباب که پرسه هر همه او بون از او گلگ جارال سروا پرساشه اونا حوالا دمه کار کرد تالی وک همی حوزه که از بیکار شخصیت که ایوب شخصیت که چابه گلک حوالا بحث کرد از باید کم چقدر بحث که من نزیده شخصیت که بینفره ولاد پاریس و حرمت کار و یک جمعه کرداد بیشن کچکاره کچک مزناره مزن ولو مردینیا خود اجاده گوتنی که ما منطقه مای بوده ها بجه حسب و قصف نه که ایوب یک بو شخصیت گلک لوی آل خودش مدید حتی مدید وقت تفگره نوا حرکت دادگره نوا حوال و دوستا دادگره هر جه تو فتکی ایوب خود پیش و مصرف خود بریکا خود که حتی مجانا چند حوالا گازن که مگو چنا بونود که نه یعنی همیت سر ملکک ایوب بجا وقت جانا از او تکدد شوی افتیت بجه اگر امر مد سالا شوی ماستر بو حرمت وی قصید گرد وقت گو اگر نکه که عبدالرحمن به حقی کس دینی نه حقی مصرفه بده مثل گو که وقت اجلی به امر مشکت ماستر دور یامنه والحسن انسانک وهابو انسانک شخصا بلند بو و انسانک وی کرده مای سورا گوتی ماندی نناز بو نتواستا عاجز ند بی گلک که ابا خود فداکار بو مقابل حوال خود حرمت کار بو جارا پشتی هنگه منو که کیوب 1992 هاتم کردستانه او گروه کبار هاتم وقتی ما یک بون آبا کری دادی جادی هات میوانیا ما چو میوانیا پارتی دموکرات با کره کردستان تدینی و هنگه پارتی دموکرات
و هوالین آلا رزگاری ده که دی چه بی هنگه که ایو پاد هر او توصیه مد که یکیتی بلا یکیتی نیچه بی نه یکیتی بلا امه کچوا و یکیتی ها خورتر بکینه جلوی ده درجه ام گلک ام جل وی قسم مایی ویده وکی میبانی هاد جمع نخواه ها جادی مرمت دانستانده که هاد جمع پارتی من نکاری خیلی حیف ام چه بیجین اوج سرهاتی ما کردانن ما اموادا در سر نکتین حتی مثلا هات آبا کرنا پاک جو وقت که مصطفی جنو بحث کرد من و دورا در هر فکر منو که اما چوا کاری پارتی که نتوی آوا بکی پارتی که به تمثیل جواتا کرد بکه همی جواتا کرد شخواندبانا بگش عشیرا بگیره کم نتوا بگیره فکری کوالی برفرا مدانه بو طالب بینگه کوالیش آله پاکه و هاد دانین منو خواند کاری از بچم آخی کردستان جادی منو که ایوب سروی مسئله جه هفدور خبر دام مگوته که ایوب از تو هم هر دوجه هم دی انسان نبا وقت پارتیا ولاد پاراد کردستان داشت بید هر دو آدم آداجه مگو که از توی هره تمندریجی نبا انسان من آبا که و حرکاته دوی ارک منو تا او به ام بهفرایی ببین شیرت مداره با حوالا و چه که نه اف یکیتی ها برفراتر ببین و چه که نه ام کرد سر پرسا خویا نتوی بن سیوانی که نتوی ده کار خوی سیاسی بکی و یه پاراستنا خویا نتوی بکی لبا پرساده ازو که یو پردم گلک هفدو بین تجاری گوتنک بر بواجید آنجا گوتنک روزگی آن او بیجه میکه که عبدالرحمن اولا او گوتنه از وقتنا فکر آن اشویره بیجه باور که چه نبون حتی هاد و نقطه پاشیه و نخوشیاویش بر چه بی باور که هیدی تعبامه نمال نخوشیه دجه ام سه چار کس جادی از و مصطفی دوغان و بابی توجو باور ما وک قرار دا مگو ام دوید ایجال بی نخوشیه دجه که ایوب نهیلی تنه ام جانا در بخینه ام جانا بچی بلا صبروی هردن بخواد تنه حس نکه لمالسف تشنهانه نبدسته مودنن حتی هاتون نخوشیا وی هات بی نخوشیا گرام ام جادی تک در چوین سردانا ملوه ده برازی خواه نوزین ناس کرد پشتی وی پرسا بیرانی ناوی و تعذیاوی ده و ایرو جهد بینم وک من چه بحث که خواهی که ما بی مزنه ما از خواهی که 2 سالی بو از هیوی دارم نوزینج که به مزنه و مالی و ریابا بخواه بدام که ام همیشه چش دستی ما بوی ما همیاد و ام پشگیری ها و عائله بکن و ام وی عائلی سا جوک مورال بدین و ریابا بخواه بپارز و ام همیشه دویره ده ام منتدارین که ایوبین و یه وی عائله نه و صبر وانه و زیده تر بجم نحوجه و مالا تبا آوا گلک پروگرام باش بی هوا چکی دایقه که ایوبه از بیدارم ببین وی ریاوی 12 ساوی پیش بخین و 15 نهیدینه گلک سپاس بود تبا گلک سپاس که عبدالرحمن مالاتا آوا به تماشاوان نجا بشترین قدر بلند براسی مد اوی ده نویساند بو مگوتو بو yani میوان گلکن و دنابینا 3 دقیقه و 5 دقیقه امریکان 6 دقیقه ده دیتن و فکر و رامان خود در حقیقت که بیجن لیوای ام هاتن yani جالی وقت و اوی ده ام کتن تنگاسی رجامج حوالن کو بپیون هیه براد دمکی کنده دوی وقتا کو مجوان رشاندیه دوی وقتی ده فکر و رامان خود کاربن بین زمان امکانه بن به برنامه لگوری که ایوب لایقی وی بداوی بینن نها بریم دست به برنامه بکن به حوال استودیو بکن از ویدیویی که سلحدین حجی شیموس بوی ام دست به بکن و دور ام میورن وگر استودیوش حوال رژی از ما میشور حدیم یعنی ها بیشور حدیم ما
زلامه تجربلی آب برای بابه ملی کرد بیاری زنن وای تربام و لبرایی yani zilame tercüme üyeyi, üyeyi yeni bir imam. Birkaç ay mazidiciyim. 10 sene Parti Demokrasi Kürdistan'a Türkiye ben avakir diyor ki o mu rehisim bir peki 10 sene adı da az çarçala Rojavay Kürdistan'a Suriye imamı yani beraber muhacir Suriye Kürdistan'a Rojava imamı az o gecesi mahal cephe cüt ve hemen İsa'dan bazı hazar peşmeyle el-Vücü Sema ne hoş geldin ama meşrubu az kabul ekirim ya fakat insan ayıp سه ساله 4 ساله peşmerge kahramanı başörü Kürdistan'a ki sana hazar nesi hatta yekliydi. Mahkum bu donda sanda zayıfı bu. O kahve harciye me bu. Emne khodi derketin ceme bu. Yani ceme şu daleme Suriye Kürdistan'a Suriye Kürtperver bun. Zedece hazikin acizi sana hazar nesi çelo harcar Suriye bun Kürt perver Kürdistan perver. Ya Parti Demokrasi Kürdistan'a Irak'ı peşine yeri yani öneriş merhane hani Kürdistan'a Türkiye go ideoloji ama çizme beraber yani komünist mi dinsiz mi dinci mi o Kürdistanlı mı mahkum mu cevaziye daha iyi. Merhaba öneri de kadapa Kürdistan'a Türkiye go tepe her hatta Hacı Ömran mahazıya vekil bir bebesi zahokir vizne zahok çasuar bu Osman Gazi Merabçili bu peşa bu gobaş yani ve iyi ular hatta Hacı Ömran lakin go amen ve çare tamamen çeltar bu şöyle besar bu go öyle sersen gitme çar roja payar götürlük ağrıcı vegelim bas ne gomarlı vakit ne kostadarım ayıp şu o ezberleyeceğim ayıp dedi ki çar sana başörü Kürdistan'ı peşmeye geçecek kahramanı ki o bir bayoyu netevi hi kurtbuyu o hi peşket idmayı هذا الشيء لازم إذا سؤال واحد جيان أو السويدي ها السويدي سؤال أو ممكن بين باورياك نسويه بين باورياك كرسانيه أيب خباتك في هجاكر باشوري كردستان باكوري كردستان باشوري كردستان peşmergetya kahraman değil yani hatta bakarya hazır nesli hafiye çağrı bakarya teleskop bakarya dağıtmını tamam teleskopa var bakarya Türkiye nüvede sesini Ramazan'a açtım ki aziz davi çağı bu dişi suala havayı bakı acaba ben kaçı gibi يعني السويدي تشاوبو السويدي نبات بقرا كردن azıcık şey demedim اي تمام Şunavi, Havatavi, Diyar ki yani insanı ki Kürdistan'ı bu, bir bağıya Kürdistan'ı pere bu. O sesala, çarşada peşmergetya kahramanı ki başörü Kürdistan'ı o Suriye yemizlem hemen azıcık çarşada Rojava Kürdistan'ı beraber muhacir mam duramam amcam ama bazı nasıl o Avrupa'cı
اسمع ما تيجي عبد الزيدان ناستكر إنسان كي بيني وموريبو أزدي سلبلندم كخارجي مي وإنسان كي قهرماني بيجمع كتير وكردستاني بو. gelek spas ji bo Selhetîn Hecî Şêx Mûs bîranînên hêja bû. Niha ez ji hevalê ya lêborîna xwe dixwazim bi rastî gelek heval di rêzê de yî û gelek vîdeo jî hene ez ji destpêkê hat stûdyo çû kek zinarê xamû li wir be ez wî bigirim ew gelek li benda me sekinî eger ew be bira were devê de jî wek dibe ya îtirazekî bi heq kiriye dibe wejmer gotî 3 deqe 5 deqe lê mixabin wexta tiştê wer bernameyên vî rengî wexta dipeyivin behsa bîranînên xwe dike wek şexs jî ez tu carî müdaxeleyê wer ew ê nakim mîvanê xwe wexta derbas dibe jî ne dest me deyî nizanim hevalên stûdyo kek zinar li wir e ne li wir e kek zinar ویدیویا من خرابه نزانم از چقاو دکم تێگرتن دیسا tu bipeyve kek zinar tiş nabe eger ew tu kane bi deng bipeyve ئەرێ مخابن ینی ئەس پێلێ دکم vê dibû dîsa têgirtin na tiş nabe tu bipeyve em te gudarî bikin باشه تکێ یوب ناسیان من و وی ez bawer dikim destpêka sala 1976 dest pê kir ez di heftê û pênce re bûm endamê partiyê ez yekî herî zû çer partiya ava bû ez bûm endamê partiyê û bi wê heyecanê dî ez çûm Ankarê çûm İstenbolê dixwest ez hevalê me na nas bikim di salên heftê û pênca wan de ji bona her xortekî wê çaxê hema bîr dibir xeyala wî ew bû bigîjî partiyakê bibe endamê partiyakê bibe endamê komelekê netewî û ji bona Kurd û Kurdistanê xebatekê bike yanî xeyala her kesî ew bû xeyal min jî yek ji wê xeyalê bû ku ez gîştibûm wê xeyala xwe bûbûm endamê partiyê û bûbûm komîta herêma Rihayê ez û Şemûz Cibran û Ahmed Qarlî gora Gorbihişt û Eyûb Uzun em destpêkê komîta Rihayê de bûn Eyûb Durej me veqetiye em man Hersê min Eyûb li Stenbolê li komela Dedeqede û ya jî li Diyarbakir Yurdî li wir min nas kir kêfa min ji yanî em û dêrikiya ji ber ku li weran şerê pirin gelek tiştê me müşterek hene kêfa min ji wan re tê yanî ji kurdiyetiya wan re bi kurmancî dipeyivin urf û adetê wan bi hev re tu care bi tirkî napeyivin yani ev xusûsiyetê dêrikiya li ba min hezkirinek taybetiye îsrûcî dêrikî qoserî em bêjin vana yani têkiliya min bi wan re germ bû bi taybetî dêrikiya ji ber ku li weran şerê hebûn em weran şerê çin derkê lê va me em wan stiran ya sorekî dêrikî li weran şerê pir bûn ji bona wî min ew nas dikirin melûra hevdû nas kir pir ji bejna xwe hez dikir ji kibar bû û ew jî min jî yani kêfa min jî ji wî re dihat yani him bavê min jî pir wer ji xwe hez dikir ji lihêkirina xwe û min jî ew tesîrê min jî kiribû têkiliya me çêbû yani dilê me fûriya sera mezhef hez kir li wir me dest pê kir dû re di heftê û dostaniya me çêbû min jê hez kir kêfa min jê rehat di heftê û şeşa ya jî heftê û hefta de belkî heftê û heft be
هات لوێران شعرê ساڵکێ 2 ساڵا mühendisî kir ya wê çaxê rehmetî Elî Buran bûbû berpirsiyarê yesê û me hin proje morojeyê erd girtibû Eyûb û hevalekî din yekî Diyarbekirî hebû dana nizan navî nayê bîramîn ew hat lêran şerê min ji wan re xaniya girt li nêzî mala me li wê derê ew mühendis bû û têkiliya min û wî her roj hebû emin me hevdû hevra rû diniştin sohbet dikirin yani me her de zanîbû em bêjin min zanîbû berpirsyarekî partiyê yê wî jî zanîbû ku ez jî berpirsyarekê partiyê me îjar hevaltiya me dosya me ji wir dest pê kir îjar Eyûbê ku min yani divê jiyana xwe de dûre me li Qamişloyê me hevraman li Şamê em bi hevraman li Stockholmê em bêjin têkiliya me çêbû dûre em ji hev qetiyan lê têkiliya min û wî şexsî tu carî xera nebû yanî partiya me ji hev qetiya em û gelek heval em ji hev xeyîdîn heta me şer kir me li hev xist ama Eyûb tu carî neket wan teşxelana em bêjin têkiliya min û Eyûb ya hevaltiye ya şexsî her berdewam kir tiştê ez zêde dirêj nekim tiştê ez ser biqwa Eyûbê ku min nas kir ez ê nekem ser nava jiyana wî xebata wî merkî çawa bû Eyûb berî her tiştî însanekî sedî sed bê tereddüt girêdayî doza xwe bû yani hin însan hene em bêjin dina mücadelê de ne lê dibera karê dijî dike em bêjin yekjana du dilin Eyûb ba Eyûb di mücadelê de di hevaltiyê de du dilî tune bû sedî sed dildar û evîndarê doza xwe bû û ji bona bîr û baweriya xwe ji bona Kurd û Kurdistanê çi fikrî çi jî maddî her fedakarî dikir yani tu carî fedakariya ku ji bona baweriya xwe ji bona partiya xwe ji bona hevalê xwe nekira tu ne însanekî fedakarekî bêsînor bû ya din xusûsiyetekî wî însanekî pir comerd bû yani ji bo hevalê xwe ji bo partiya xwe fedakariya nekira comerdiya nekira tu nebû xusûsiyetekî wî di hin însan henin em bêjin kariyerîstin yani di nav xebata siyasî de dixwazin cî ji xwe re çêkin xwe bidin pêş heyranê navê xwe ne Eyûb însanekî wiha bû ew xusûsiyet li ber herkesî tune yê tim dixwest hevalê xwe bidin pêş tim dixwest hevalekî wî derkeve pêş meşhûr bibe bênaskirin ji bo wê piştgirî dida wî yanî ne ku xwe dida pêş hevalê xwe dida pêş dixwest hevalê wî mezin bibe bi mezinbûna hevalî bi pêşketina hevalê wî pê bextiyar dibû pê bextewar dibû pê kefa wî dihat çaxa hevalek çaxa xortek bidîta ku cewhertê heye tiştekî ew dixwest ew ya bike hevalê xwe bide pêş bi pêş keve ev ya xusûsiyetê pir mîhîm bû wekî dijî yani ji bo doza Kurd û Kurdistanê her tiştê ku ji destê wî dihat hevala jî qal kir tu carî nezda paş dixwest wê fedakariyê bike ya din di mücadela siyasî de hin însan mesela di mücadela siyasî de ne tenê kariyerê mesela aboriya xwe jî difikire mesela maddî difikire pê em bêjin hin îmkana bi dest dixe Eyûb yekî wiha bû tu carî di jiyana xwe de diwarê nexwest siyasetê ji bona şexsî ya jî maddî bikar bîne tu carî li wiyan nefikirî yani maddiyeta xwe jî enerjiya xwe jî her tim xistibû xizmeta doza Kurd û Kurdistanê
ji bo wê jî merivekî pir îstisna bû û wek hevalê wî malbata wî bi wî bi navê wî bi xebata wî dibe serbilind mirinê em giş em ê bimirin yani 4 sal 5 sal zû ya jî dereng ew zêde nemîme a mihîm em çawa jiyan yani me jiyanek çawa li pê xwîştiyê Eyûb jiyana li pê xwîştiyê navê li pê xwîştiyê dibe malbata wî jî pê serbilind be û hevalê wî jî pê serbilind be hevalekî fedakar bû pir müstesna bû û her jara ku yek çaxa qala navê wî bike bêje ez lavê Eyûbim ya jî keça Eyûbim ya jî hevalê wî ew ê bibînin ku pê serbilind bibin yani ji bo wê jî hevalekî me Dilsozê Kurd û Kurdistanê bû û bi mücadela wî bi navê wî hevalê wî jî malbatê jî em gelek serbilindin serê malbatê saxibî serê hevala saxibî bimînin gelek spas gelek spas keke zinar malate ava bi kek zinar jî me gosê daxa yani wî jî way 10 daqa kir yani pir tiştê girîng dibêje lê merî nikan têkevin navbêrê bibêje wele 3 daqa me gotiye lêborîna xwe ji hemû beşdaran dikim yani divê em layıqî kek Eyûb bernamakî birêk û pêk û her heval wexta dipeyîne ji bo me gelek girîng e divê em vaya derbasî qeydê bikin û gelek ew ê ji bo pêşerojê ji bo tekoşîna me ev gotinên li ser hev ew bibe malzemakî baş niha ez ji hevalê re jî rica dikim bira vîdeoya kek îkram delem bînin dûr em vegerin Silav kek siraç mixabin ez ê nemekarim beşdarê bername veya zindiya îşev bibim ji bo wê lêborîn dixwazim ji we û ji guhdarên we min û kek Eyûb 1971 de mehev nas kir wî wextî li wî digeriyan xweda bû alî heta 75 mehev hev nedît piştî ez û ev rastê hatin bo me behs kir ku wê demê li çûye başûr wek pêşmerge kar û xebata xwe dewam kiriye pişt 75 ew li Stenbolê ez jî li Enqereyê car cara mehev didît ewî dîsa xebata xwe a rêxistinî û siyasî dest pê kir û her berdewam kir esas elaqa min û kek Eyûb yan jî dostaniya min û kek Eyûb 1983 li Sûriyê dest pê kir li Qamişlo û li Şamê mehev dît û em hev re man çend salan wan çend sala da min kek Eyûb baştir nas kir û mehev em zêdetir nêzik hev bûn kek Eyûb kesayetiyekî taybet bû tu wextan ji prensîbên xwe dane diket ji bo ji prensîbê xwe danekeve tu wexta li ber her kesekê ne destê xwe dimizdida ne jî serê xwe ditewand em hemû di nav krîzekê de bûn wî wextî problemê me hemyan hebû ên kek Eyûb wana jî hebû bes ez bûme şehadê tiştekî kek Eyûb ji bo ku wê krîzê derkeve tenê wî û hevalên xwe problemên xwe bin hel dikirin ji bo ku hin de destkeftiyan bîne ne li ber kesê dest mizda ne jî serê xwe tewand ne jî kete nav hin de elaqên qirêj wî hevalên xwe bi serketî çend sal wê derê derbas kirin û heta ji wê derketin ez wê di fetrê de çûme Swêdê kek Eyûb jî hate Swêdê çi şansek bû ku em bûne cîran wextê em bûne cîran me ew malbatî jî nas kir bi malbatî jî sekna wî û elaqên wî ê gel aîla wî nîşan dida ku her xwedî prensîb û xwedî tavrekî maqûlane ye li Swêdê jî em bi 40 sal bi hev rabûn û hevaltî û dostaniya me pê de çû her wiha
vê derê jî kar û xebatê xwe dewam kir heta roja dawiyê. Çi li Swêd, çi li welat çûn û hatinê xwe da ji bo ku bo bîr û baweriyên xwe pêş de bibe, her daîm piştevaniya xort û rêxistinên nû kir. Mixabin me ew destsaxiyekî bê hempa da wenda kir, ez gelek berketî me, bila serê me hemiya sabe, bila serê milletê Kurd sabe, ez tu wextan wî dostê xwe ji bîr nakim, ruhê wî şad be, spas bo Kekeyûb Alacebek, bo xebata wî, bo karê wî, bo kirinên wî. Spas ji bo we jî. Gelek spasiya keke ikram dikim de 4 deqe de dîtinên xwe anî ziman mala wî ava be. Diyar bername me dirêj baş ez hevalar rica bikim di stûdyoyê karê wî acîl hebe karê derkeve ez karim mafeya xebtinê bidim û ez we hil nebijêrim. Yani ha baş kek Nezîr fermo. Dengê te nayê. Kek Nezîr dengê te. Dengê xwe veke te girtiye. Dengê xwe vek. Anka dixwazim دنگای hat fermo. سپاس مگوش سپاس جبو چارپل مدیا و جبو و برنامه جی کاکسیراج سپاس دکم از ای زیده نکم گلک حوالا بیرانی نخواه به کاکیوب پای کرم بمره جوان گلکا جگشار سپاس دکم گلکا جیت اشتین پر باش آنین زمین هنکا جی پیوندین خواه ای کسایتی جی آنین زمین کسایتی ها کاکیوب جی شیرو وکرن از بشداری بیجم از کارم وان نرینن وان حوالا وان دوستا پای بکم با اوایی که نخوازم دوباره بکم از بیجم چند حوالان کاک ایوب به نفشین ویوه وی بیر آنین و شیرو وکرن باورم او شیوه بیر آنین گلکی بی اصابت بو لورا کاک ایوب و دوزاوی به نفشین ویوه شیرو وکرن با آمه بواته یو گل از خوش دنرخینم کاک ایوب تکوشرکی دو پیواجویان بو دو پیواجوی اساسیم بو داویا سالا شستی حیا هفته و چاران دوی پیواجوی ده نفشکی زحمتکش کو ده هر مومنته ده شور داگیر کران لسر ستیوان بو و تید کوشیان و بیر راوستان دوزاخوه دوماندن او نفشکی گلکی زحمت کشاندن هنک جوان کتن حفصات تعدی کشاندن دیگل همو زورداریان جی وان و دوزه بکیماسی مرخاسی زانهی و تجربه نخوه دوماندن کاکیوب یک جوان کسایت و پیواجوی بو کو به حسانی دکاری بو تکوشینه دوزاخوه دی پیواجوی نو هفته و پینجا پیوه دست پی دکر و مزند بو بوی نفشی دوی پیواجوی دبوان کسی نهجیره و دوزاخو آپیروس بدومینه و با آوایی که بی پرستیش ببه یک جریبرین و دوزه و پیواجوی کاک ایوب بکسایتی اخو وک کومبیناسیونک نوا هر دو پیواجویان بو تفی نخوشی و بربرین و ین بیواته ین و دمیجی کاک ایوب به حلوست خویانتویی ده نوا و کومبیناسیون ده وک کسایت کی بالکش بو لحف رادگرد اف یک خرجا هر دو پیواجویان بو از دکاری بیجم کاکیو او دوی تکوشینا دور و دریج ده
دناوه کومبیناسیونا نافبوری ده که ما بحث کرد دناوینا 67 و 50 حیانی به چو جیانا خوش دستا چو رحمته هر دم خودی رامان پروژه و نرین نو بو و یکیتیا تفگرا نتویی آرمانجاوی یا سرکه بو سیوانه که نتویی آ تفگرا کرد هدفاوی اساسی بو از وک شخص بشداری وان نرینین ویند بوم و کیفا مدهات کو بکاک یوپره و پروژه بمشین از وی وک نفره کی دوزا یکیتیا تفگرا نتویی بناف دکم خباتکاری کی آواکرنا و سیوانی بناف دکم bir anina heri bu اموک اندام دوان پیوژویا بکاک ایوب را تی کوشیانه ایرو شاهد مالویرانی ولات خانه مخابر پیوست ام ایرو جهر دمی بهتر ارکو وطنیان و دوزه لسر گلمل کن خو حس بکن و به واته جی تی بکوشن کو ام روحی کاک ایوب روحی جانگوری و پاکروانین نفشن تکوشرن دوزا نتوی شاد بکن از دوی باوری کو ایرو جهمو دمی بهتر پیدویا و دوزه به وی نفشن کو ایرو ام هاتنن باهف دو کاک ایوب ببیرتینن بحمویان هیه او پیوستی به هیه و ام هینجی دوی پیوژویا مالویران دکارن aktif roleken neteweyî bigirin û berevajî bikin. Bila rihê kak Eyûb û tevaya pakrewanên Kurdistanê şad bin û dubare spasiya wan hemû heval û hogir û dostên kak Eyûb ku li ser kak Eyûb nerînên xwe û bîranînên xwe payê kirin ji gişa spas û jî çarpelmedya ve برنامه جره که جره سپاسی خود پیشکش دکم سری مالبات وی صاحب سری مگشا صاحب سپاس گلک صاحب که نظیر ته دو وقت خود اوی خدانت خفتنا خو خدانت مالاتا وابه نه دسپی که ام لبندا کک زیابون از بتایبتی زانم کو کک زیا دسپی که تکوشینا بریخستن کرنا تفگرا کرد به کیپر به کک ایوب را به هفرت خبتین آنکا خوازم مافیا خفتنه بدم کک زیا برا او بیرانی نیم خو به کک ایوب را به تماشاوان مر پار بک فرمو کک زیا گلک سپاس بریا از دست خفتنه خو بکیم براسیت چی نراحتم اگر مو خاطر که ایوب نبیا از نازور رابون yani عفو بکن yani emin şu dest bikin 50 sal tam 50 sal 1976 belki he belki 76 ve hem nazikin و از سرساخی زاروکی را مالبات را تخازم و جملت کرد را و بلکه مهنک وظیفه و لهمبری واجب و ما بکریا اجبر صحتا خواه کاری لیکن ماسی جاره که با آلیکاری هنک دوستان سرک لیدا از چوه مالایی محالوی پرسی و بلا روحوی شاد بم بله از این شف بسا اگر پیچک درجی بکشی قصوره نرن gelek biranini mehne gelek bu yeranda bu yerin ku jibu avay ki taybeti diruka xabata parti bava ki gelemperi jibu diruka te kuşina milleti Kürt gelek serpihatiyan em bevraciyan elbir mümkünün vakti mecid tehdit kiriyek ve em bahsat çenda bikin de az یک جتنه او بکیم به بواره پار بکیم به بینرن تجاره پار بکیم کو
قیمتا دیروکی هیا بله کک ایوب کسی که اشراف بو کسی که معقول بو کسی که اصلزاده بو ام دکارن گلک صفت دینجی جبو رحمتی کک ایوب بهجمیرن چما اف صفت هان طبعا خالهان گله گرینگه از خاطر بدو گوتنان او بکم و شروعه ویج بینارن هجارا هلم دجواتا مدا اشرافی معقولی اصلزادتی خصوصیت کاراkteri که gerek hecaya gerek birinde yani strüktüra civata meye eğer em bi Kurdî bêjin lingê civata meye yani ew sıfatê ku min behs kirin lingin ew lingî ku civata Kurdî li ser sedkine wextê ev sıfatê han neman di civatekê da çi dibe ew civat dikule wextê mirov bikulî jî zehmeta mirov bikare gerek vazîfeya xwe pê bînin ez hêvîdarim kesên ku aktif bi siyasetê ra mijûl dibin van xusûsiyetê han van karakterê han ên civata Kurdî ku hê jî gelek mühim e ji bo xebatê di civata me de heye li ber çav bigirin li gora wî xebata xwe siyasî bimeşînin belê bi Kurdî ez naxwazim vî meselê dirêjkim nasîna min kek Eyûb qasê ku bîra min tê min gelek tiş jî bîr kirine bi rastî min jî bîr kirine mesela ez tarîxa endamtiya wî a partiyê hinek tiş serê min de hene lê ez naxwazim tiştê ku ez jê emîninim li vir ew bikim behez bikim mixabin dîroka me wiha ye û nivîskî tiştek tune wextê ku nivîskî nebe mesela tarîxan da zehmet mirov ew bike yani ez bixweş wek şexs yani zû bi zû behes nakim yani ez dikarim behsa salan bikim behsa em bijin demsalan bikim ji bo min hîn rasttir dibe dişûnak cihekî em bîn tiştekî şaş bêjim bi vî avayê ez dikarim ew bikim 1976 havîna 1976 demsala wî tê bîra min zaniya kengî bûyenda lê bi rastî anha nebîra min daye lê havîna 1976 rehmetî kek Ömer civîna me civîna Komîta Merkezî hebû rehmetî kek Ömer pêşiyarekanî got ku em ji xwe biryara me her ew em merkezê fireh bikin û beriya wî me du kes girtibûn yani ew şeş kesê ku destpêkê du kes me yek Namık Hostayê Diyarbekirî Bitlisî yani ez bu tarîxê dibêjim ji ber wî ez navê wan çû rehmetê ji xwe yekem kesê ku me girte merkezê Namık Hostayê hezar milyon car rehmet lêbê yani ez divir niha saatek jî behsa wasfî bikim û têrê nake tilê wî dibêjim ê dudiyan kek Seîd bû ew jî me gir piştî wî havîna 1976 kek Ömer civînê da pêşiyarekanî got di endamê me hene di endamên hêjane û ez wek şexs pêşiyar dikim ku em wan bigirine Komîta Merkezî yani civîna bê ew jî bejdar bin me tamamen me got yani tu îtiraza me tune me bi nav xwe seh kiribû Kekê ziya ez dixwazim nabênê kevin bira temaşevan û em bibin vê dîroka me ya nêz nas bikin niha kek Eyûb heftê şeşa endamê partiyê ye kek Seîd Beryavî ne dizanim Beryavî yani navê partiyê çi bû partiya we Partiya Demokratîk Kurdistanê li Tirkiye ben nav neguhartibû navê me ê belê vêca ji xwe biryara me hebû ku em yani 1975 serê heftê pêncan ku me bi bavekî aktif idi ku dest bi kar kir û biryara me ew bû ku em merkezê fireh bikin ji ber ku
پێشکەچوون هەبوون فرەه دبوو مەزن دبوو داخلê taqeta me de nebû ku em bikarin ew bikin yanî berhevê ser hev bikin her di civîna yekem de 1975 meha Nîsanê em biryar girt ku em merkezê fireh bikin û tiştekî din li bir ez xwazim bêjim ji bo dîrokê xebata me a dewra dudiyan ne 1975 gelek kes bi rastî şaş ew dikin xebata dewra dudiyan ya Partiya Demokratîk Kurdistanê li Tirkiye 1973 min nivîsandiye wan 1973 dewra duyan a xebata Partiya Demokratîk Kurdistanê li Tirkiye 1973 belê 1976 civîna havînê da Ömer rahmetî vê pêşniyarê ew kir me qebûl kir û civîna din serê payîzê destpêka payîzê qasî dibîra tiştê ku dibîra min da nemane ez behs nakim civîna payîzê me ew her du kes yek rahmetî kek Eyüp Aracebey bû ê dudiyan jî zerûx bû me ewan davet kir bû xwe ku bêne civînê civîn jî me li mala kek Saîd çêkir kek Saîd ûşaxê endamê merkezê bû mal jî ji bo dîrokê ez dibêjim ez diyabekê başnaz nakim lê ew deryekî nêzîkî tök derê tek qapît gotin cara ez bawerim milê din Sürhê milê din Aliyerê qiraathaneyek hebû jêra can qiraathanesî digotin kek Saîd qad jûrî wê rûtnişt me civîna yekem a bi kek Eyüp û Zerûx ra me duê malê da çêkir belê yani tiştê ku tê bîra min gelek tiş ji bîr kirine ihtimala gelek mezin min tarixa ewa jî belkê dizaniya lê nemaye bîra min da nemaye piştê ev nesaxî mesarî çêbûn hîn zêdetir ew hifza me ew heliya belê bi vî awayê lê ez îşev dixwazim tilê serpêhatiye gelek bûyerê ku em hewra jiyane hene 1977 yani xilasiya havîna 1977 wî wextê me alîkariya Yekîtiyên Niştimanê Kurdistan dikir û wextê Mam Celal xilasiya bihara 1977 hat me wî derbasê Kurdistanê kir pêşî hat Diyarbekirê pişta anîne wanê dişe mala min da raket me li wanê geran bire ada Axtemarê bire kelha wanê gelek xweşavî çûbû ew ê Mam Celal xwe her ew kir yanî digot gelekê wan be serek bajêr feran û min ji Ömer ra carek got miyan bigot xwedê Mam Celal Diyarbekirê çûbû wala got Diyarbekirê jî digot geleke Diyarbekir be paytextê ji Fistanê belê yani ew bîranî neke dibêjim wîca gelek problemê me hebîn di wan alîkariyan da gelek ew hebîn wextê me Mam Celal derbas kir me jêra ew kir lê ji bo ku ser piyan bû nû biçûwa meqerê nû biçûwa çi me nekarî ku em ew bikin hinek tiştan dirêj baxivin me biryar da ku em destpêka payîzê da yani xilasiya havînê wek heyetek bişne evê bişne meqerê wan û li wir rûnin bi nivîskî ew eleqê me ew alîkariya me bi nivîskî ew bikin yani imza bikin li ser wê rojek ez li wanê me dî kek Eyüp û Murat Ciwan hatin ya ew xwe me tespît kiribû û min jî hildan em her sê çûne geverê bi rastî naybîra me em çawa çûn bi çi çûn em naybîra min bîr kirine em çûne geverê me geverê du hevalê geverê jî girt baxwe û pişta em çûne Hafiz jî hatibû ji evê ji hekkarî hatibû geverê û em Hafiz Doğan belê yani em çûne Şemizînan hevalekî me gelek hêja hebû navî şu rahmetê Mehmed Sadık bû insanekî ez çi bêjim yani bi rastî yani mîsalê numuneyn insana bû yani bi her xusûsiyetê xwe me ew jî girt
و ام چوناوی چونه مقر üç ahir re tünebun و damper mamper yasaya düşün dağıtın az bavarım yani kasid bira min damayı ما وقت دامپر تشتك پیدا کرد سیاره سری بون و ریجی حیا و نه چو حیا جیک چو پشتوی گره کم رو بیا بچوا و از کک ایوبه و محمد علی یعنی مراد جوانه حافظه و جابر ملحقی رحمتیه و حوالی دن منابی بیشتر براسی ایدینجی محمد صادق شمدینی ام tabi hayatçı arabet çun pişra em bya çun bir şevi em çuna gündeki mena kare em xab gehine makare em şevi lüy gündeman rujadın em şuna bakare yani az direjlekim makare ma be yekitira kadru yekiti peşmerge yekiti tev vurgun qasid bira min damayı bahsa 400-500 peşmergan dikirin yani serukatiya yekitici ek dinava yekiti de Mam Celal vurbu, Ali Askeri vurbu, Şeyh Hüseyin vurbu, bu ev nafçı madden bir Resul Mamen vurbu, gerek kesedin. Belki o meddavati xarni kirin belki yani Şeyh Hüseyin meddavati xarni kir carek Ali Askeri meddavati kir. İhtimal anladım belki cüve bir amdamana. Nüşira Mustafa bu sağlar bu yani gerek kadro hamul vur bu. Hem durujan mecvin çekir bu ara. O ma serçit işte ku lehevkir hem runuştun vak niviski ma avkir vak niviski ma hazırkir. İca tiştekidin az bejim ma uçakı jiyekitira doşka doşka çend hazar fişek liser me darbazı evekir bu gevare ligundaki gevare le me desmi ki me kararstan navxada me gu em ve ev nebejin yani mamcalara nebejin yani ruja davi em cerabejin me ruja davi cera gut işte em çu me ev belge yani ev dokümenta ku em imza bikin me amade kir Piştra meleneri mamcaral hat bama ha rovşek bini ev bu yani panik nizam tişte bu yere kavu bir azdan khazım liver derece bikim gu az müfreze bir şeyin bilavan silahım bine ama denge xana kir burası ben ne khazım mümkün müfreze amade kirin le o müfreze bir şuaji o havale ku merabun eğer ev neçuna yani yek jime yek du jime neçuna ev gündi hamu havale mebun yani gündi berdara şey gevere doskine ne dana kesi ne kadar itiraz imam cerarkin dibin serukatli Hasan Hoştav da müfreze ki amade kirin u meji navbera xada bir yarda megu ku em se kes و havale edin emi biçin de bira Murat Juan livir bimini makare bimini em hersi em için em evarek bu derketin emci derketin ju kupişte kevarek neyse em hatına şemizdiran havale me Mehmet Sadık beder evan bine şemizdiran bu babi lur beder dikir em çun çünkü me kinci xwa ve xwa maravi dani bu مكنجي يلي او يخلق الوخاكر وامكنجي خوي مدني بنا تشوفون بابي يقول نشنا مالي يقول مال دبن صاف دايا او بيشمركين قياده مؤقت شنجار هاتنا برصاب محمد صادق كلنا ومال دبن صاف دايا امجي نشون شنو بدا امشون مالكي اندامكي مدنا باجر هبو لشمزينا امشون الور Le em gerek ki ev şev ev buna, ev şev darbaz buna, şuna geveri. Neyse em man havale me em mal daman em derneketin, jbe ku em garip bun le ev ku şemizdilan bun ev geveri bun. Jbuan tiştek ne bu ku derkenet bajir. Ev derketin ev kirin halur haber girtin ev kirin kutun vallahi yani haberi kuma girtiye dibecil kıyada muhakkak استخبارات ورگتنه که امام جلال دروازه به
jiber ve gelli şapatan yani geduka şapatan kemin danine. Yani evi haberi kesin zanın. Me gol hey kemin bir çibe em gerek işe biçin. O havaran pikabeki peyda kirin. Pikabci bire Hamid Geylani bu. Em siyar bun. Yani kurt bibir. Ez zede direz nakim. و از رحمتی که ایوب حافظ رخ شوفر نشتن سه حواله دیجی اویدا یعنی سروکری دا یه وقتی امره کردن ما گفت که کی در کمساره کی برابر نسکنش ما شوفر رو سابو شوفر ده bu tamam em siyar bun tarih buydu yani em şu heviyat tarihi man em hatne geldi şapatan yani gedika şapatan kummeledin şemzinane medi peşmerge lan dükkanına başlıyor yani imara sekin em ne sekini çünkü mevu sabır yarda bu şoför avkür yani süratli acut pemada av bardan yani silah gerek takal mekirin هناك بيشا عربي كاتبون هناك تكران كاتبون لكسك او نبو وقتك بيواوي يقول العربي كاتن عربي نقاري بتشيدي لإي بي ام جي دور بيقول ساكني يعني عربي بخوا ساكني شوية بيقاب بخوا ساكني ام بايابون ما خاص ام اوكن يعني جي عربي دود كابن شاف طاري بوشوا ام بايابون از باورم که ایوب رخ شوفر olmuştu bir ber pencere hafız duvar olmuştu bu azci ortadar olmuştu bu jiber ko hafız peşi paya bu ve azci pevi da paya bu jibu ko em garibi mıntıkı bu meşhur biryaji o da bu yani ahıftı bu em gerek ya tiştebi kavmi pe vanda biçin az be evi hafız da çum em derketin me em bine dübür melenleri kukek eyip tünü neyse kesek yine hatta o şef em ji hadise gerek dur şun o senesi bir piştik ruj derket o em daket nasarı üç ahi ne vek nabu araba işte olsa gerek kim bun az bavarım belki روج gerek bilindi bu. Em derketten sarı markuydu o arabek bir emşnevi. Emşne gevari. O qase saatteki emmana hevi meleneri ku arabekti yani arabek ku servan bekiri falan. Meleneri ku kekeyip dedi. Neyse az hafızcı siyarbun. Evet şapatani havale meşha o şevi çu. Yani o nema yani çünkü mıntıkı nazikir o nazikir. Meleneri ku desti xab mendileki desti xab gireda ya. Ya me bu keke tu küve şu ta çima kumay desti ta khira çibiye. Ya gola vakti em hün payabun ej payabun ez ber ve batma ez ketim. Ez ketim ez bi hasyam ku ez şame. Le vakti ez rabum yani min xoşaş kir de cihek ve ez ber ali ve da bim ez tam aksi istikameti da çume. O destemici ez bavarım tilyamış kesiye. Neyse meleneri mendil ve ki tamaşa ki burası. Ola yan tilya beran bu yan tilya ortaya bir nay baş nay bir amı. Böyle neyse direjnekim em çun havale evci sarıbun. Piçe peştir. Şahabeddin doski halkı berdara şey. Esra ki hecabu umel hakkı sarıbın. Evci em çun hamu bavra çunavi çuna gavare. O peşi me gut gerek em destekek eyüp optin kare serbikin. Havale gavare birin desti kısna alçı tilyavi o evci tülbendeki ji 20 stüyevi desti kadar büteda. Neyse aman o haya evare çek talibi ku em bişne evi. Bişte gut avan toş kan tesbih hasan hoşna bikin. Mecera gut kek tu lübür ve tu neva desti teteşi tu ev yani narahatı
Ne vallahi bu acibim. Me çekir me ne karibi. İllahi tecibim. Neyse me emçun. Emçuna gun me okir wan doş karşıka hattı bun. Am müfezeci hattı bun. O grubeci peşmergeci Suriye havalan darbas kir bun. Avcı lur bun. Yani avcı lur bun ku haval wan darbazı ev bikin. Havale makale yekiti bikin. Dinamanda du kes tembirame yek Mustafa Khokhbi Mustafa Khokhi keseki naskiri yeza khoybi o yek ji sekreteri partiyaki Kurdi Suriye bi burası minaviş bir kiye. Beli Hasan Khoşnav har bu mekadir kiye me bat kiye her şey bat kiye me de kenarı mecara ku ev be yani em şevedi ketnek kemini ihtimal amazın yani hem avkazri hatına bu hasyana yani ihtimalen bazen tehücü kevnek yemini. Hasan tabi sonraki gerek bu. Yani oha tırs nas netkir o bu yani dobra bu. Bu ona kendi karabık bir şamtan neyse. Ama çun emci becere nevi. Emci becere geveri em hevine yani cabın her güheme sere yani tiştek bir kavme. Serisi bir em rabun drengi روژه جمعه جاپان گفتن ولی مفرزه یکیتی دبن فرمانده حسن خوشنام دا لنزی که گنده بایه و گنده بایه گنده که میرکتی هکاری ابنا و دنگه کله مله دا بله لور کتنه کمینه و حسن خوشنام و 8 کسی دن به hatına kuştun yani 9 kez hatına kuştun. Dina da o sekreteri partiya Kurdi Suriye'ye o edinci esir hatına girtin. Yani nizanın burası hecmar olan çıkar bu. Yani 10 doşka çend hazar fişek muhakkak seçil kes yani belki bir hestir falan ihtimali. Yani eğer mizani bir şey bir ki burası bir ki. Yani bir havayı bişra o nehkez cenaze wan anin û birle hekarî otopsiye hevalekî me yek û beşê de kar dikir wêneyê wan girt pişta ji me re şandin me jî ji bo ew ji bo arşivê jî yekîtiyê reşand. Lê ew ê nayê bîra me bi rastî ez kek Eyüp em çawa vegeriyan em çawa vegeriyana wanê قد نایبیرم ام به اتوبوس چون به تاکسی چون و ام راست چونه دیاربکری yani ام muane sekinin tiştek bir da namaya tiştek yani min gelek evkir prasit dübeci belki haf abi evi şuştuna tiştek bir da namaya büyü havayı ev serpihati mıhabın hazar mıhabın Pişti ku me tehkik kir ku ew müfreze ke peşmergeyan yê qiyada muwaqet dibin Hesû Mîrxanê Dolamerî de dibin fermanderiya Hesû Mîrxanê Dolamerî ku kek Ebdirehman belkê nazike peşmerge fermanderekî peşmergeyan yê gelek binav û deng bû û dibin serokatiya wê da biye ew kemînê ku hatine wikirin çünkü ew müfrezeya ku li Şemzdînan hebûye yê qiyada muwaqet yê dibin serokatiya Hesûyê Mîrxanê Dolamerî da biye. Ez zêde dirêj nakim dê tiştek dixwazim bêjim. Ji bo tarîxê Hesen Xoşnav hat kuştin û sekreterekî Partiya Kurdi Suriye'ye bu nehkes. Mustafa Khokhi esir hat girtin, xuşkivi dev kısmında Suriye xwe û salekî zêdetir têkuşan birayê xwe dan berdan. Rûjen Barnaz Hesen Xoşnav naz dikir. Waxtê heftê şeşan da me wan derbas kir çend rûj li farqînê mabû. Bu mevanê rahmetli muhterem ihtimal mezin rahmetli muhterem bi Rûjen Barnaz da münaz kirin. Piştî Rûjen piştî vê hedîsê Rûjen Barnaz di dîwana xwe ya yekem da şêra qasê ku bîra min da car nimaya ez dibêjim refe quling yan refe qulingan bi vî navê şêrek li ser ew ê
لسر حسن خوشناف نویسان و خودان دبو کسیا اف بیرانی نت گلک هجانه ل خلاص دبش اویره ام گلک خلاص دبش باش تاني عم بحث حسوي او بكن وخلاص جبركو قالك تشدي جهنا خو وقت تنم ويا برنامج كده بله روجان بارناز لسر حسن خوشناف شعر نویسان حسوی میرخان دولمری من بیرانین نشوران مصطفى خواندنه 3 جلدن لور بحثا کشترا حسوی میرخان دکه دبی به سالان از لی گریم کو از لوی تکمه کمینه کی او بکیم yani بکشم دبی نهایت روجک فرصت کدستی من ویکلا کمینه مکشت ومر من وی لجهه کی و شرط کو کس نزانه از تنه بزانم تنه از بزانم yani ev trajedi milleti men ez bejim necbura trajedi ne dirokin iruji halime emdbini kaçavale beni dengvejan kilam li serdere xistin sıran serdere xistin gotin işte merxasu sermezinu çepeldireju namil pehnu par berxu İsan berer u nizam çiçek vek adeti me kurdan Nüşira Mustafa devam kebirane xada dibece pişti ku ما Partiya Demokratik Kurdistan'ı em bejin alaqeme çebun idi çun hatın idi em bejin şer marji sekini gul jimra teklif ani gotin ku em hesi hasü mirxane dolameri gelek teslim meki ya bersvavi jijmu diruki ab birani ne xada nivîsan diye o birani vakti mru dukhuni secildin mru jukha şerim yani şu an kencarcı jimra teklif ani kuaz kormancavi çekim muaz şerakim zaten evci Parti Demokrata gutiye hün hesi ali askeri bidenemin de eci hasü mirxane dolameri bidema yani bu mal kan bakya mez bidvejim az tu şruve tu ev nakim yani مخابن هزار میلیون جار مخابن مرو بیرانین نشورا دخونه به هزاران انسان جهب کشتله مرو چه به از نخواهدم زیاده او بکن چه بکن ایرو چیه yani beheviti de ne kurdam beheviti milleteki kıra milletekiye جنوسیدا ملتکیه و از جاردن سرساخی زاروک که ایوب رحمتی را خازم گلک بیرانین میدین جهله و ام به هر جهله لی وقت تنه و از چارپل مدیای راجیم گلک سپاس دکم و او وفاداریا عهد خواه من چند جار دینجی وی گوتنه بکارانیه پارتیا مدام سوند هبو قول هبو کسی کو بکاریا ببیا اندام پارتی گرک سون بخاریا قول بدایا سوز بدایا حوالین چارپل مدیایجی یک اندام من نبونجی به پروگرام به برنامه براسی او وفای جوی عهد را نشاندن برنامه که وها چکرین و از زیاده درج نکیم قصورا من ندارن اگه درج و من کت جبری و گله سپاس کیم و چابه زاروکی ماشید کم و سرساخی جوارات خادم گلک سپاس که زیان مالاتا آوابه تا بشک دیرو کامه به زمانی که هر اکبار تانی زمان ام سپاسیات دکن لی اف مجارانا مجارا دور و دریجی برنامه تایبتیه ام سپاسیات دکن مالاتا آوابه ام بگرن دیسا سر مجارا خواه نها در ریزه ده از آوات خازم براسی از نگر حسیزم از گره که ذاتیش بوی نفهم تکانه سلام خواهی حمو بجداران سلام حرمت خواهد که گره سپاد کم شب باش مالاتا و دوی حالی خوی نخوشت و بشتر بو مالاتا و از بدگرم مجارا میا دیسا یا برنامه ما ناکک محمود آلاجه بی جس دما تکنیکی نکانی بو بشتر ببه لی
ویدیویک شاندیه الان مزکن برای که ایوب محمود آلاجبه چه دبیجه اموی گداری بکن و وگرم استودیو که سیراج جبر سببا تکنیکی از نکارم تبا برنامه و ایرو ببم از مساجا خوا به دنگ جتره دشینم بری هر تشتی سپاسیاتا و همو بشدار برنامه و گهداروانه برنامه دکم ام وقت بالبات به وفاتا مزنه خواه پر ایشان و گلکی غمگین بون بلا سری ملت کرد و همو کردستانیا صعبه دمها آدار نیسان و گرانه ده گلی کرد سه حب اولاده خواه یه هیجا وندا کرن کک محمد ورار کک علی بوران و کک ایوب آلاجبک روحی وان شاد به از ور باورم هر سیجی دنافا رفین شهیدین دوزا آزادیا کرد و کردستانی دنه کک ایوب دنیوی شفا 24 گلانه لستو خورما پایتختا ایسوچ سوید چو رحمته 28 مه ملولات تیوی لدیرکا چای مازی لجم ده و باوی او سپات خاکا پیروز خاکا کردستانی ککو حسکرین تا دوست و ناسین تا و ریحبالین تا امتنی نهیشتن بروجان ده تعزیات ده به مرا رونشتن ام سپاسدارو منتدار وانو همو مروین خواه و گلی خونه برای من مزنی من هر کس جتا حضر کن و لبرتا دکبن ام بتا بمالباتی سربلندن ککو اوغل بشتره دل بخوینه بنالينا ولات بايتان نوري 7 سال بري وها قوتيه وكيلو قوتبه هاني بيرامن لسر ويريا دجوار مجي بركر قيرو هوار دار روجا كيجبوها دنيا ببا قول بهار كاكو ايب وجي دويريا بيروزو هجاده 5-6 ساله عمره خواه به فدکاری دا سپاس شبوتا که سیراج امجی سپاسیا که محمود دکن مالاوی آوا و سپاسیا کی تایبت به آخفتناوی هستیار دکن مالاوی آوا به ناز وگرم استودیو به که ابراهیم دست بی بکم که ابراهیم فرمو ببرین یک جانا بیرانی نموی رنگی دبی سدم حوالین استودیو یعنی امان دیدن رونشکاندن لیبورین آخواه جوید خوازم فرمو که ابراهیم هم استغفرالله جبو کک ایوب هم روژان تکان رونن روژان و گداری بکن هیچ ویدا وقت تنیه پرسکریک تنیه سپاس و چارپلرا که و برنامه که هجاب وی آوایی آماده کریه سلاف ریز جهمو بشترم برنامه را البته که جبو نا بریا که اوجی بلکی وقت بیرانی نکه بریا که ایوب رحمت بکش نام کوچ بکه بریا و 2 روز 3 روز بو که ام مالا کک سایت ay doğmuş, çand haval mevan buni. Acil urbum cemwe. Tujil urbuyi tizani. Tujil cemme buyi. Paşet pişti demeket hati. Vakta kamlur buni. Kaksayit jikakeyi bra telefon bekir. Yek mebtevaya be telefon kısakir. Ve tahammülü hamu telefon emekir. Rasti damakımın denyevi gudari kir. دوی روزه در روزا کم هفرا بونی من تو ولو هیویه که امینی من نت فکری که جیانوی گله کرده جناب من پشت 2-3 روزا وقت بچه جبو بهم گله خمگین بونی
yani dengevi davi beriyavi rahmet bike dur roş ser roja me gudari kir. Dîsa vî ev gelek bi moral bû. Dikarî bêjî ku mirovekî eyît bû lehenge Eyüp li ber mirinê jî vek ne kesekî mirinê bi me re qise kir. Ev tiştekî gelek balkêş bû. Dikarim bêjim ku ev helbesta wî ya ku vê rojê me re qise kir di têkoşîna wî di jiyana wî da vek sistemeke bû, vek kültüreke bû, çandeke bû. Kekeyip ez û Kekeyip em hevala hevê 56 sal 57 salanî gelek demê zehmet aslında me bi hev re derbas kir. Zanî ez bi xwe yek ji damezdenêrê Dedekua Ankara'ya bûm. Kekeyip jî endamê Dedekua İstanbul'e bû. Ji bo vê pêwendiyê me gelek baş bûn. Aslında pêwendiyê her du Dedekua gelek baş bû. Lê muntizanekî temenê Dedekuayê dirêj nebû. Lê tu karî bêjî ku avakirina damezandina Dedekuayê Rönesansek bû. Ve Rönesansa her demel ser keke Eyüp tesîrekî mezin danî bû, ser me jî danî bû. Dikarim bêjim ku va salê dawiyê jî yani piştî 12 îlonê taybetî tevgera Bakurê Kurdistanê dema kete nav zehmetiyê keke Eyüp her deme digot ku em vegenî ruhe Dedekuayê. Digot ruhe Dedekuayê ruhekî millî bû, ruhekî giştî bû. Dikarî bêjî ku ruhekî ne îdeolojî bû, ruhekî millî bû. Ruhekî welat parêzî, welat ya Kurdistanî bû. Milletê Kurd bû. Ji bo vê hemû fikrê cuda, baskê cuda Dedekuayê de cî girtibûn. Em dîsa jî hewcedarî tevgerek rêxistineka giştînî divê ku em vê rêxistinê bikinî. Ev tiştekî pir girîng bû ji bo kek Eyüp. Pişta mutizan piştî 12 adarê jî ez û kek Eyüp hepsê da bûnî hevalê hevdû. Kek Eyüp insanekî gelek aristokrat bû. Wexta ku ser mezel jî min behsa wî kir gelek hevala jî kek Ziya Avcı jî behsa wî tiştî kir. Mirovekî aristokrat bû. Yani wexta te lê dinêrî rabûn rûniştina xwe da tu karî bêjî ku aristokrat bû. Ew aristokrat bûyîna wî tu karî bêjî ku vek ruhiyeta ev tevgera 1925 û piştî 25 û aristokrasiya civakî û aristokrasiya dînî da mirov. Mirovekî gelek sakin bû. Pir aciz netibû, wexta ku aciz tibû jî rastî gelek aciziya wî pir zehmet bû yani. Ne tu karî pêşiya wî bigirî. Ama gelek zor vekti bû. Demeket hapishane da piştî wê ev tahliye kirin. Piştî ki tahliye kirin, doza Dedekuayê didomand, lê demaka di hapishane da bûnî intizan ku di navbera me û beşek sosyalîstên endamên Partiya Karkerê Türkiye'da işte serokatî Doktor Tarık Ziya II. Canip Yıldırım, Naci Kuttay, Kemal Burkay pir zêde nem ama tıkşandın. Doğrudan münakaşa tüm de bun. Kek Eyüp tarafa münakaşa aliyê me bû. Yani tu got ku rêxistineka Kurdistanî pêwîst e. Divê ku Kurdên sosyalîst jî rêxistineka serbixwe ava bikin. Vek her milletekî elbette ki rêxistinê me jî gelek rengan dikare bibe. Rengek ji wan jî sosyalîst e divê Kurd jî rêxistinekî serbixwe ava bikin. Ji bo ve di wan münaqeşa da helbesta wî gelek zelal bû. Zaten piştî ku çû başûra Kurdistanê vegeriya jî helbesta xwe ya ku em bêjînê bi Partî Demokratîk Kurdistana li Tirkiye re diyar kir, nîşana wê yekê bû. Yani tiko ku rêxistinekî serbixwe ji bo Kurdistanê sosyalîst divê ku ava bikin, têkoşîna neteweyî bi rêya
sosyalizmi ama bir riyar ki sosyalist be domandı. Kak demek berbe daviye demek ceza dan işte mahkeme hat davi ceza dana tabi kak Eyüpji dana kak Edip Karahanji kak Edip Karahanji tahliye kırbun ve demek kak Edip Karahan Eyüp Alaca Bey derbas çün başarı Kürdistan'ı haraba otonomiye untuzana dasılatlarya Kürdistan'ı ve demek otonomiye dinava bu pişti yalnız adare ve demek agadari jivi de görten lepişa min kak Edip Karahan gudari kriye tugot havalatya me kak Eyüp gerek baş buye ve demek lor peşmergeye untuzana vek peşmerge endezyar vek mühendis de nasandın zaten kak Eyüp. Jibo ve lüvürji aslında performansaka gerek baş nişanda, gerek tıkacı tevazuye, insanaki mütevaziye vek peşmerge xabata xadnoman. Le pişti haftaya çara billa zubaz avcı ve geryavariyet. Yani pişti haftaya çara hafterkat ki le Bakuriya Kürdistan'e proses akanını jibo tevgera milli dest bekir, rexistineki plural, rexistin buyuna plural dest bekir. Kakeyip jî vegeriya, dama kakeyip vegeriya disa peyvendiye meçe bu ve demeyin kakeyip bir yarakan ne da bu ki Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye'ye karbike ve demelle emri hapishane edin derkati bunu ve grubaka siyasi grubaki çalak bunu çünkü hapishaneye dahi grubaki çalak bu av komina deda koyan tüvecin. Kakeyip ve demet khas ki emu Parti Demokratik Kürdistan'ı Türkiye yani kadra ambejin Parti Demokratik Kürdistan'ı em lafdı bikin. Rastici damak beryak em tevgara rızgari komal rızgari ava bikin. Me bir yarda ki em rasib tevgara havalarla Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye'ye yekiti çekin. Ve mesele da damak min danışsandın tıkari beji bikak Necmettin ve heyet kak Necmettin rahmet şehit Necmettin kak Ömer Çetin ambejini Ahmet Karlı disa rahmeti kak Ahmet Karlı var olmuştuni psikolojiye ka balkeşa bu ve deme ba ava ki Parti Demokratik Kürdistan'da Türkiye taybeti pişti beni doktor Şivan psikolojiye kaydın vısa çebu bu ki ev ve tevgereki navendin merkezine yani tevgeredin tamam yani tıkari beji vek buke demek mavi yekiti peşniyar kır kabul ne hata kabul kırın le kakeyip jüve mesele tabi gerek hamgin bu ve havalacı baskır bavakım kaknezi baskır her demet tıkas ki Kürt yekitiye çekin bir ruhiyeta deda koya vabın ev gelek ve demek hamgin bu le piştik balkeş bu piştik ju başvura Kürdistan'a ve geliyor bu endame Parti Demokratik Kürdistan le Türkiye müje persiya mgu gelo tıbıkı bıçak çavatu bu endam kasik az fam tıkım neziki Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye kak Said Elçivan bu yıl başvura Kürdistan'a jimayı mesela biz mırabot ki vahvana kurbaki çalak kazın bana kar bakın le tücara tevgera men bek tevgera ka şivan parez demek ki neye kabul kıran yani az bu ne dönemleri ne damat bu ve mentalite zaten bu endame Parti Demokratik Türkiye dostaniye me gelek baş bu havatiye me baş bu harçı kazam kurbe cüda bun jille beybendiye me be tavayip de kadera baş bun harçı kaz navaramadan bana kaşe ideolojik şey bun pişti danzde ilone le Suriye em bunu havale habdı yani lür dostaniye me doman le Suriye bir gerek zahmeti di taybeti pişti beş buyun parça buyuna ava buyuna partiya peşenge kak Eyüp gerek zahmeti kışan çünkü havale
peşenget kari bejil hemberi van gelek hışk hareket kirin ki Eyüp her demet xas ku va peywendiyana xaştır bike rastî jî yani ve mesela havldayna ka büya pir baş bu net xas ku problem zedetir be tevir da jî helvesteki bir gelek başa bu. Bir rexistin edin kukera ve demek xabata piyens koli habu bir van ra her çıkas nav xabata piyens koli da nabun le dostani nişandı da havalti nişandı da kasek dahatın Suriye'de zahmetiye dabın ali kali tikir kasek jir apoya dravyan dahatın jera ali kali tikir jibo vekek Eyüp tıkarı becek insana ki gelek fedakar o tekoşer xabatkar o Kurdaki Kurdistaniye ki gelek mütevazi ama karardar xudiye prensiba bu xudiye ahlaka gelek bilind bu gelek giring bu tücara jibo zahmetiye da prensibe xa ihlal netikirin, zarar ne dava prensibana, ahlaka her hiç demek ki xirab nakir, bavar tıkım ki ikram diyar kır ki, dua zahmetiyanda gelek kasa tıkari beji ki peyvendiye nakaş Suriye çekirin, lekak Eyüp yek jwan kasa muku, rasti ahlaka kurtperveri ve ahlaka insani aristokrati لبر خدا گلک زحمتیش دیتون زحمتی گلک ماتی دا گلک زحمتی ویجی چه بون لب حواله خبا لحفکری بون جی حواله ویجی جوی حزد کرن جوی راتبون آلی کار ام جی هفرا آلی کار بونی تکاری بیجی پیشتاجی سویده جی ام دوست حوال بونی لسویده جی خبات کارن گرینگ جبو یکیتیه وگر ولید me bevra gelek xebat kiriye lorjî dostaniya ka me gelek başa bu le ez dereng çûme Swêdê ez nod heşta da nod hefta da pardon heştê hefta da çûm ev beriya me çûbûn ev hevanna piştî wê jî ez vegeriyam yani tikarî bêjî nod heşta da vegeriyam keke Eyüp piştî ki vegeriya ku İnisiyatifa Partiya Kurdistan'a untuzanın avakırına partiye inisiyatifa Parti Kurdistan çekir ve de mecib peyvendiğime gelek baş bun. Kakayı ve de mecib hamu Kürtperver ara. Mesela Havale Parti Demokratik Kavne Parti Demokratik Kurdistan Kavne Kukera tınaf peyvendiği da bu. Merad naf peyvendiği da bu. Ve de me dostaki partiye maf azadiya bu. Dostaniya DKP Parti kitlevi demokratik tekir ve demem damazlandı bunun bu partiyana falan ama yani herkes kira dost bu hazar mukabın yani gelek jüvi karu baran da yani de kare Kurdayati da Kurdistani da gelek ali kariya bir tıkari him bibiyajmera vek mezeneki Kurda, vek mezeneki Kurda. Aslında Eyüp'cümün çiğez, avcı salak du salam mezenele, mezeneki meye tabi. Am nefşekni ama salak du salak cümün mezentire. Ve her demem ya zahmeti gelek tabi bir anin emme ku pir taybeti cihane le nahal vir baskır navan pir fedetüneye le ev bir anine xaş bun kageyip rasti insana ki gelek balkeş bu insana ki baş bu dosta ki baş bu bava ki baş bu Miroveki liberal bu, gelek liberal bu. Yani jiyana kadar liberalizma veke yani. Yani bejeni toleransa, derdora kara javale xuj nerin edler. Az bene zede drej nekim. Eğer persev habin serçavan. Ana gelek spas kim kek İbrahim diyara tu kek Eyüp're birani nenu per careki din emkanın aliyedin cil virten nifçeyi امکان سرویا مجارana peyvin gelek sabı gelek malata gelek sabı yani tikarın bername taybet çevibin jikakayıp bername daimi jibokakayıp bername çekirin hakkaviye ev
fedakariya wî ji me re kiriye ji vî milletî re ji Kurdistanê re kiriye divê ku em ji wê fedakariyê wê ji wî re bikin. Spas ji we re. Wayê hevaleka ez dibîn jî gelek wala me neheqî li hevalê stûdyo kirî em ça Gedraneka Yusuf ve bawer kim gelek hevala masî jî em neheqî li wan dikin lê rojekî wer divê me mezûr bibînin neheqiya me ew ne di rêzê de ele mêzekin çayî ya jî ez hevalek stûdyo bigirim. Serçavan. Tabii taybetî Êvar baş. Ez hemû nas, dost û hevalên Qedir Bilind bi hurmet silav dikim. Ez jî yek ji wan kesê ku KKÜ Palacebê nas dike. Alî Öncü ez dixwazim çend tişta li ser jiyana KKÜ parvekim. Min KKÜ di zarotiya xwe de nas kir. Yani bavê me di salên hefteyê de li girtîngeha leşkeriya Diyarbekir girtîbû ji doza KDP. Ez jî bi bapîrê xwe re bi apê xwe re diçûn ziyarete bavê xwe wê gavê navê wî derbastibû, keskî li hev hatî û çelenk bû. Digotin Eyüp Alacabî. Tabii salî dawiyê piştî ku ji girtîngahê derket û afêya heftê û çara pêk hat û rêxistinê Kurda ciwana ji nû de organize bûn. KKÜ di nava rêxistina we gongişt dîsan nava rêxistina KPD de kadê de heta de komîta wê navendî de cî distin. Ji ber wekî gelek cara jî dihat ko serê heremê digeriya diçû dihat ew Eyübê gumê bi zarotiya xwe li girtîgahê naskî dîtibû daha rastir. Wê gavê me hevdû naskir têkiliya me jî çêbû. Tiştê ji bo min baherî balkêş yek însanekî got baweriya wî bi doza milletê wî yanî bi azadiya milletê Kurd serxwebûna welatê Kurdistanê ve gelkî xurt bû me ew tê dît tê her şert û mercê zehmet û dijwar de ew baweriya xwe wenda nekir û qet jî kek Eyüp Alacabê têkçûn qebûl nedikir. Evane yek yani taybetmendiyek ke xusûsiye veya piştî ku ez bawer dikim şopan dibû piştî ku ji girtîgahê derketibû salê bi şûn de me fêm kir ku derbasî başûrê Kurdistanê bûye û raşî tev refê pêşmerga bûye pêşmergetî kiriye li wê derê û dawê jî ku vegereyayê welêt we ku hûn jî giştûtik dizanin nava rêxistina Dedekadê de cî girtibû di şert û mercê legalîtê de gava ku PAK jî hat avakirin Partiya Welat Parêzê Kurdistan dewra jî de rolek wî girîngê hebû. Kek Eyüp Alacabî însankî fedekar bû, însankî ciwamêr bû, însanekî jiyana wî li gora rasteqîniya Kurd û Kurdistaniyê bû. Wê jiyanê jiya û wê jiyanê jî alîjan kir, konê xwe ji navkona rakir. Bi rastî jî xwedî gotin û xwedî fedekariyeke mezin bû. Ev ya bandoreke li ser min jî kir û kesê weke mîna me dikir. Ez karim vêya bibêjim. Rokê di bîranîna rahmetî Mihemed Uzun de em li wê derê bûn ew jî hatibû wê derê. Ew bû kek Wahîtaba bû, kek Mihemedcan bû, qasî bû tê bîran me. Em ji ser mezel derketin mekîna Milûra bû peyatî hatibûn. Em rastî hevdû hatin min got wela ez karim lê swar nekim û nebim. Ji min re got ki golayê sêda tu mecbûrî tê me bibî. Em tekoşîna milletê Kurd kirin bavê te însankî Kurdewar bû tê weke camêra me bibî. Me ew birin cêbûyê xwestin me ew danîn wê derê. Yani qedirnas bû însanî wan re ketibû têkiliyê jî bîr ji bîr nedkir. A herî dawî beriya alîjiyaniya wî ez bawer dikim bi çend rokî yani 10 roz divê naberê de min telefon vekir a herî dawiyê car car min telefon vekir jê re zaten. Got kek alî ew ya bandoreke gelekî hestiyarî li ser me kir min got avêtî çawî her gavê ji min re digot ez başim. Ez başim û ez başim me re xebnek vê dawî cara dawî got min pê re xeberda got kek alî her tişt qediyaye. Got min dîrenca xwe wan da kiriye ez ê rica keşte bikim min got abê çawa rica hêstir çavê min tije bû bi rastî jî got ez ê rica ke bikim me fêm kir.
گو از ویر جایشته بکم جهب دو حس بکن و اف کاری گو کریه جی gerek ki bunu bir kare bir seri. Yani ev kariş bu havdana yekitiyane teveya Kurdistan'ı go az bir cayış vadekim bu mij midagiri brasti hesir çave mahatin vi dagiri yani abaya bandor kemezen ser mikir gelik tiş fem kiribun ku em ser neketne nevcumane kurmiçine bi havi kanave go avya bi ser bakın abya tesiri kezedeli ser mikir و سه روزه شینجی از وک گلیک هوارو ناسو دوستا ام لورابون ام تبلور بون روزه داوی گمول داوی مدا و من خاطر جهدو بو خستانا آگوزیدتر از ایشاندم اف بو از او نوجین ما خاطر گاوا بو جهدو خست ما هفدو حمیز کر و از برندام میشه او برندام افسر هفدو ده داگری و هستر مبسر هبدوده رجاندن yani vak ev hestiyariya hani ku ba ev çu u emji be kesman u ev çike ku haçe bu brasti ez bu ya projeji dibin tesiravet bandorete u edemam yani kek ev palaca be ne insani malbat tene bu ne babe zarok yok tene bu bray me bu juxortaj ba bu جملتی خوشی تکوشر بو انسان کی دلسوز بو و ام به هبوناوی معنوی ایرو سربلندن و سرفرازن امی تجاری جی و گرینگیاوی و میسیون رولاوی جی جبیرانکن که کیو به هر گاوی دچیای دلمه ده بجی و که مالباتی جی بهتر تکیلیامه بکک محمود را برایوی هیه ام bu malbati hevdun nasken hukuk hükme malbatıcı heye ama yani zinnar uçayım bir velati Kürdistan'ı deştün nevalin Kürdistan'ı şahidin ki Eyüp Alaca Bey Kürt bu Kürdistan'ı bu lave Kürdistan bu o insan ki bir rumeta hojiya o bir rumeta hoji çu serdüluvaniya xwe ev her dikiyay diremede بجی از وی برزاری به حرمت برومت بیرتنیم سر گلم صابه سر مالبات صابه سر متوا صابه جارکدین از تمام حوالا به حرمت برزاری صابدکم شباش ام جی خبات دکن سی از آنها رویمه جبرویه که می ویدیو آخفتنا خکر ام درن روحایی سبهیجی کنفرانسا ما روحایی هیه بمین خیر و خوشیه ده gelek spas kek Ali önce Malawi ava o herabe be axaptına xoy heja naha le ev naveviçi me gelek haval hana kek kutbeti nama ante taybeti kaksılaş taybeti salafemin jünujinera tişinim jüvera gerek ام به سر بلندی با خفتنا و سر مزال جی که السوید جی من گداری کریه ام سپاسدارم جوی راجی جبوه ما ام خمگینم بگمان گوتنه تج بوی نوجین خانه هجان امجی yani وک چارپل مدیا وک حواله ککیو امجی سپاسیا خوش نوجین خانه دکن و حتی و ساعتی جی ترک همه نکر و مالاوی آوابه که قطبتیم فرمو امته گداری بکن سلاویش ریج وره سپاس جبو دعوت کر ام سر که ایب چند بیرانی نخواه یاجی وی به هوا کی کو ام بشک دی جیان آمد چاواجی گرتیه تا او فرصت تا کو ام بحث بکن از بحثا جیان آویا سیاسی نکم از ناسکرنامی اوی گاوا ده هفته و یک هفته دو وقته ده گرتیگا دیار بکری ده بو و چاقی برایوی محمود جیل دیار بکر کار دکر جارنا وانی بخوارن دبر حبسه لدوه داره دموی ناس نکر جارا اولی دیتنا منوی از گاوا
1976 بگریام دیاربکری و چاغل ارزان پالاسه که دسته مده بو مدشکولا مویلوه داره دی جارا عور وک شخصی لیوکی دنه هم به مالباتی و هم وکی دنه ما هبدو ناست کرنا به ویجیم بیست بو و جی پی ذاتن از دیس وگریام لسوید ایده ما بهتر تکیلیه ما وک مالباتی زیده تر چه بو موی بهتر لبه داره ناز کرد وکی گلکی حوالا گو انسانکی معقول بو انسانکی معقول دیرکا چیای مازی بو خاطری وی جماعتا جواتا دیرکی پر هبو و او خاطر وان هلبت جبو هم او احلاقی وی هم جو مردیاوی هم تیکوشیناوی بو جردتان لگاوا هات سوید از بره لسوید بوم و چند ماه کیجی وقتی که پروسسه که حتی مساعده در دکوه بو طبی جی گوتن هر نظام کامپا بمینه مواب راستی خود داننی اجبروی یکی اجی وی دمه نفزوجی بوم و روشا حلی محل حول دا روشا مبو مگو اما مالی ام دمینن حتی که مساعداوی درد کده بوی که 8 ماه ام ده عینی خانی دمان و ناس کرنا منوی هم به مالباتی و بهتر بوی زیده 45 ساله وانی نزیک ده بو نای بیرام تجاری ما پیبک چوت جه هبدور کرده یاجی مل هبدو گودار ندو که براستی جمع حجی دکر و از یک جوانا بوم که وقتی که جارنا تشتک درد کرد لسوید باشه با از یک جوا حوالنی بوم که دشوری یعنی جیاناوی سوید و گلک انسان جی بحث کر انسان کی معقول افندی جخوا حز دکر جی عائله خوا حز دکر قیمت ددا جواتا کرد باش ناس دکر زانی بو لکه را کانه چی گوتنا بکه و چاوا حرکت بکه وانا ترباز زانی بو وکیدنه یعنی از کانم ده شوناوی یا به داره ده وقت مچی کر یکی حبالکی نزدم بیست گو پاک هاتو و پاک چو و از گلکی پیسر بلندم که مپیر حوالتی کریه و پرچاک دجیان آمده جی گرتیه و از هر وی به وک براکی خوی مزم ببینم و وی هاوی از تمی ببیر بینم و که زاروی نوجین باور دزاروکی وان دزاتن لجمع مزنبون و آلان و باور جی هكذا حوالي هم دمسالي زاري منن وهم هبالي زاري منن ودوي هاوي امي لهبدو خودی در کردن و جیانا پیشیا مجیده امي حتاج دسته مده لایقی ککی ای ببن و امي حیالی وی حتاج دسته مده امي بخوازن بجیبینن گلکی سپاس و ککی ای جیوی جنتا باقی به خباتاوی او هر هم لجم عائلاوی و هم لجم دوستوی و تبعی لسر لجم گل کردستانی هر اوی جیوی باقی به و بمینه سپاس بو و
و سپاس جه بشتارار سلاب و رز سرچاوا مالا تاوا به تو میوان ما نها از کک بدران درته مقاوده مقازه کک بدران بگرم هری نافسالی د برنامه ده و اندابو اجار متکرا کک ولات بگر تا کک بدرانه و نابه نهر ده لعب بکن از وکی زانی بگرم که سرناوی خود بیجم از حتی سبیج و که کیوب و حوالین و که کیوب کارم از نه راحت بمجی از کارم بسکنم و از بسکنم کی جا حوالا دخوازه بپیوه برا پیوه بلکی کار حوالا باشه کک بدران مالا تاوا به تو عربی کک ولات ام تگو داری بکن کک سیراج بیدریش کنن از لهویا خالی خو بدرانم کرم که خالو به هر آبایی جر سلاو رز و درباسی تو کرم که الهویاتم ای والله مالا تاوا به کک ولات کک بدران باشه ام خالو خارجیه هفن ام باشه که سپاس خلاص کک بدران کک دنیا خبرت که دنیا انک دنگ خوین کی راستی جسری ده جمال باتا کک ایوب را و جحمو حواله کک ایوب ای پیشی و ای داویه ده تنه نه مثلا سیاست کسی ده سر کرد پروریه بکک ایوب را حوالتی کرنن سپاس دامم و هیویدارن گه امه لوه او هیویه کک ایوب گه خواست یکیتی اکا ملی جدر وی ایدولوژیا ده کردستان ده آواب به هیویدارن گه امه کاربن خواه بگینن وی جبو وی بخبتن به وی داخوازیه دخوازم چنگ پیوا جبو حوالتیا خواه کک ایوب بیجم من کک ایوب ده سال هفته ایده ناس کرد او دما لشکر داگرکرا لکردستان بلادبو و ظلم و زوره که مزن لگندی کردستان توایه ده دکر کک ایوب مدوا دمانات ناس کرد او هنک حوالی خواه لهنک هرما هاتبون تیب اکوان هبو دنگ گندیا ده گرتن زور و ظلما گل گندیا ده هات کرن او قید دکرن مدوه دمه ده کک ایوب ناس کرد از گل کی سرفیرازم گل کی کیف خوشم گم کرد پروره کی وکا کک ایوب به همو که مانی خواه گم ناس کریه از گل کی سرفیرازم ده پره هم پی دزانن گل کوال دزانه ایوب جبوا مثلا لحات گراندن و دمکه فرار ما ده پیوره درباسی باشور کردستانه بو ده سال هفته و چار وان ده سر هفته و پنجا ده وگریا باکور کردستانه اوچو ترکیه اینک درسی وی هبون اودان خلاص کرن دوی دمه جیده تکلیه منی بکک ایوب این بهتر بگرمتی دوم کرن از وقتاک منو کک ایوب ناس کرد از لگنده دیر که بوم لی پشتی و پشتی ساله ده هفته ایده ساتم قوسر جیبو بوم منو کک ایوب لقوسر تکلیه ما پشتیک وگریا دوم کرن یک جه مالا خوشکاوی از او جیران هفبون مالا حاجی جمیل زاوی بو مال باتاوی دزانه و سبب تکلیه منوی و سیاسی جی هبون ده سال هفته و هشتاده از او که ایوب از بوم شخوا او بره اندام کیپه بو اجی بوم اندام پارتیه و تکلیه ما دوام کرد از دخوازم جبو که ایوب وی تشتی بیجم که ایوب براستی جخوره لزلاما ندگر یا دوال کرد پروریه یعنی استم دبیم و گلک جبون من گلک تجربه مشکک ایوب گرتن هنن جخوره لحوالا دگریا
لزلama nedgeriya. Mixabin sed carî mixabin dibek em duwarê siyasî derxwe mikurên di siyaseta Kurdistanê de ji hevala bêtir car car zilamtî derdikeve pêş û agime pir bişûn de jî dixîne ew kek Eyûb vê didî û zanî bû jî bi rastî. Rexnek me wê çax jîl kek Eyûb hebû ana jî çûye hevalê min e ji bo miqasî dunyayê bi qîmetê mi carna pêre payê dikir mi digo kek Eyûb tu werdixwaze himaltiya dawê bike lê carna miqatebe divê daw ji raya xwe karib bi dagere jî digo karê me ez vê himaltiye bikim bi xwe ev pejirandiyê ez ê vê bikim rexna me wê rojî lê hebû îro jî hêvîdarim ge ew ê siyasetvanê me jî ji vê tecrûbaya kek Eyûb gelek karibe tecrûba bigire min dixwast ez wê payê bikim salê heşteyî de darbe çêbû berî wê ez ji rêxistinê qetiya bûm ez ne bi rêxistinê vebûm bi serê xwe bûm weke kurdperwerekî li salê heftê û niha de ji ber gilmê de hat herandin kek Eyûb şanda pê me çûm dêrikê mala wî li mala wî nemam çûme mala Xezûrê wî mala xalê zarokê wî cem Enwer dimam cem Hecî Cemîl heft heşt roja mam li wir li dêrikê ji min gote tu biça derketa wê baş ba miyek neker du bawer ke dilê ez dixwazim va tiştana bêjim hinek tiştenê ji bo min dîrokînin bira ne heval û ne malbat hêvîdarim ge ew ê dilê wan ji bê teng nebe çimkî ev tiştana jî ji berge dîrokînin dibê gem ême jî îde nigekî melvirê yek li hêla dinê ye weke tê gotin ez mi got kek Eyûb tiştek daxwazek me heye ji berge ez kesekî serê xwe min tüm mesref û para ji hêla para di tu tişt teleban tune lewra pêwîstiya min jî pê tune lê ciyek ez lê bimînim divê gijmire ew cî temîn bibe ez herim ge ez karim bibim got û rast dibêje ez derbasî Rojavayê Kurdistanê bûm demekê li cem hevalê wan mam lê mixabe piştî demekê hevalên wan ji bo tiştên gelek nehêjayî ev birînê rêxistinê gelê Kurdin rêxistinên Kurdistanî birînê wan gişanin ev 52 derece di germê de çend tê mixistin destê me û bi ez ji hundir hatim me derxistandin sebebê wê jî ev bû dijîtî navwan de heye ez karim bibim hêlekê dwarê dijîtî de bi rastî vêya li hember dîrokê dibêjim tu nêta me û tu yani gavê werê li cem tu nebûn ge ezek di nava va hevalna de karibim dijîtiye ya kwîr bikim ya hêlekê bigirim nêtek minî wiha jî ne hebû û ne çêbû lê ez derxistim ji derve ez çûm cem hevalê quqê mala wan sed carî ava be ez tim dibim gote xaniyakî me heye hinek hevalê me tê denin em tu bixwaze tu wan re bimîne tu nexwaze em xanî vala bikin tu tenê bimîne min got na az û heval em kar bimîne ez yekim ez demeke jî li cem wa heval nama ez ê vê bêjim belkî hinek tiştê gotin ji bo malbata wî jî ez bawerim nizanim bi malbata xwe re payê kirî nekiriye ya jî bi rewşek dinê hinek bixwaze bi zimanê dinê bê payê kirin ne wiha ye yanî ji berge ez jî hevalê wî dijî li wir û ez jî em şahidê vî îşînin piştî demekê di nava wan de weke tê zanîn di nava kîp û pêşengê de dijîtî derket ew çend hevalê wî weke ez çawa ji hundir hatim qewrandin ew hevalên wî jî şev nîvê şevê ji hundir hatin derxistin û li rastî bêçare man ev dibe dîrok Kekbedran ev mijarekî din e tu zane merî bernamekî din de viya bipeyîviya ev ne mijarek Sîrac
سیراج از هفه بیجم هزار تشتیدن وقت به هات گوتن دقت دی نکر شر ناو ریخستن هات گوتن کشتن هات گوتن چک هات گوتن سلاح هات گوتن دقت دی نکر اما تو حوالی من وقع حقوقا من هي ادبين نم جارة في برنامج امكانن برنامج كي دنده اوجي حوالی تبو ای بیسکادن پیوی اوجی حوالی تبو نانات از نابجم من پیوی ادبين ام بپیوین از دبیم يعني نه چیویه فرمو كيك بدران جيوي كاكو بايا ايوب ديروكل سر ايوب جيوي حوالي بأيوب ربن قشت دزانه اجي دناف ويادا هاتم كرن واتي سرما اف دبيش فانتشتا نا ام كيني درخينن ام درسي درخين ام كيناج وانا درنخن ام كاربن درساج وان بگرن خورتن ما هجاين ما و ايگ كاريب و رخستن 10 رخستن ام ريبه 10 15 حب خورتن ما تبكا كايوب لچوله ما دبيك ام دي بزانب چما من زانب دپره از و بجمو بگرم مادام کی تو نخواسه نه از نخوازم كيك بدران دبي ام مجاره كي زلال بكر نه از نخوازم ادبين نجيوي يعني جبو من جيوي تشتكي كك ايوب جيانا 6 سالي جبو مر تشكي ديروكي اف جي پیواجویا که جیانا که ایوب د سیاسته جدرک دینی از نینم ناکم جیانا که ایوب اف جیانا که ایوب اما كيك بدران تو بسياساتي بالتجربه مزاك اشتا تشكي بيجم تجربات جيان سياساتي بره نا اگر تو في بوياري بفي شكلي ببه يك جي راب بيجي كويا ولا بيا حقي منه از في مجاري اف بفي شكلي نبوي بشكل كيدم ببه ويشاغي امي اف مجارة امي بساعتها او بكن ويشف نجيوية يشف دبي مري بحثا خصوصيتا كيك ايوب دبري خصن كرني بك بحثا خصوصيتا ويا كردستانية بك بحثا جاميرتي اوي بك بحثا تكوشين اوي بك او تشتاب او ببه از وقت مودراتوره کی حق حوالك درد كذا بيج ولا اف تشت اف بيار نبدي حالي دي بالشكل كي دنبه وي چاغه لي اف چي رياوي مش بو يشترگو رياضيا اگر وند خوازن جاره كم برنامه کی چيكم بتايبتي اف مجارانا ام سر صحبت بكم فرمو كيك بدران د مساله كده تو راست بي اگر از تشكي غلط يك نه نقطه كه فيرجولا كه غلط بيجم هوالك راب بأب شوته او تشتي تدبي راست از بخبا ورم تاني فيرجولا كوين نقطه كي وجهي از ند جيوت نابجم تجيوت از كين ببم زيدا نابي او يك دو كيجا هوالا دخوازه وم جاري نراستيا وبه اب نراسته بيجي از وكري مم جبيا ند في جبينه جيده قالك جبينا جيده از آماده من قبي حسابي از بدم هوالا وبدم كرد برورا از كرد برورم وحركتا كرد برور جي جواز حساب بدمي از خدين داري وجي دبينم يعني از نا جبيت اشتيوالا دبيجم دبيك ام بيجي بزانم انا زي بيجم وقد ياجخا يعني از هلادم بيجم احتياجا جبو من احتياجا كك ايوب پشتي مرنه جگا ام پسنه كك ايوب بدن تني احتياجا كك ايوب ام كك ايوب راس فهم بكن وجيانا وشورشگري درسا درخينن سپاس گلک سپاس مالا تاوا كيك بدران درزه ده الان مزکن ویدیویا کک جمیل دمرجانه ام لی گداری بکن دور از بکک ولات دوام
من ناوێکێک ئەیوب جارا یەکەم di sala 1971 de bihîst. Wê salê artêşa Tirk darbeyek leşkerî kiribû û desthilatdariyê xistibû destê xwe. Cunta eskerî gelek mirovên şoreşger û çep jî zindan kiribû. Yek ji wan jî ez bûm. Yên ku zef nekirin jî nav û wêneyên wan li kaxizan çap kiribûn û li dîwara dalkan dibûn. Bi vî şiklî min navê Eyûbî dît û nas kir. Min Eyûbî wek şaxis cara yekem li Nisêbînê di sala 1970 de dît. Berî wê ez li İskenderûnê bûm. û wexta ku li İskenderûn bûm bi saya Mehmûd Çiqmanî mi lênerînên xwe yî şoreşgerî zelaltir kiribû û siyaseta şoreşgerên demokrat pejirandibû. Ez bûbûm endamê partiyê. Ji bo wê jî ji bo min nehewqa zehmet bû ku ez tê bigihêjim Eyûb him berpirsiyar him jî sekreterê komîta heremî ya partiyê ya li Mêrdînê ye. Artêşa Tirk di sala 1980 de dîsa derbeyek leşkerî kir û dîsa desthilatdariyê xiz destê xwe. Ev bûyer bû sedema nakokiyek bingehîn di nava partiya me de. Ji xwe piştî darbeyê gelek kadroyên partiyê em reviya bûn Sûrî û Lubnanê. Eyûb bi hêviya ku ew dê bikaribe nakokiya di nav rêxistinê di çareser bike di meha Gulanê de ya sala 1982 de hat Sûrî. Eyûb ne ideolog û ne jî teorisyen bû. Lê tu carî ez nebûm şahîd ku ew xwe ji tu kesî kêmtir an jî biçûktir bibîne. Wala parêziya wî û baweriya wî bi Kurdistanek serbixwe qet nehejiya. Bi xwe pir bawer bû û bi rêxistina xwe jî aynî wextî de. Carek tenê min dît ku ew bigirî. Ew jî di sala 1980 de di meha Tirmehê de bû. Diya wî wefat kiribû. Ez bûbûm mêvana wî li Stokholmê û êvarî piştî ku ew dost û hevalên ku hatibûn teziyê herin mala xwe derengî şevê telefonî mala bavê xwe kir û bi xwişk û birayên xwe ripeyivî. Lê nîvê peyva wî bigirî derbas bû. Ev bandorek mezdin li min kir. Gelek spasiya kekê Cemîl dikin mala wî avaş bo ev gotinê wîn xweş û mirov karî dersa bigire. Kek welat fermo em te gudarî bikin. Me we pirsekin anduwele îro qusûr mêzenek. سپاس مالیا و بلی ام بحثا خالو ایوب و کردواریا و سکنوی کردواری دیکن و دو حب مامی به عملیه خوش به تمنیه خوش من بس ویدرینی یعنی من ناکفز بپیم حتی و وربن کام بری مافی آخفتنی بدون پشرز بپیم که کو سپاس باش تو جامیر مالا تاوابه ام کک یوسف دست بکن کک یوسف ایوارا و خوش دنگه متی؟ بله دنگه باش که یعنی جبو تا و جبو چارپل مدیا و جبو بشتاروانا اسپاسیا و دکم اف درفت و دامه از جبو که یه آوی سیاسی و ریخستنی حوالا گلکی قال کر از و حوالی هوی عسکریه بون از اینک تبنيه خو وتشتاق العسكريه ما بحفر الدرب عسكر وبيري هات سري ما زيوان بفيشن بقراني لبري ويز تخوازم ولي كن كاكايب دي صالي حفتيده شيستو نهو حفتيده
وقتا قوماندو لکردستان لسر گندیا ظلم و زورداری دکر و چاغه که کهیب و حوالی ایگ پیر یک جی ارحال در رحمه خده لیب ابراهیم önəm بو هاتبون لگندا yani لگندا چرکر چلوکر لوی درک ek zinar گوت نحوجی ازوی بویجم لی قاسیته بیرامه و دمه مصطفى جي گو رسميوي قصدي گو جمهوريتي ناويوي جمهوريت ندهت بيرامل لي قاسيتي بيرامز نغلط بم رسميوي و ناويوي جي ده قصد دوي چاغي دركت و چاغي مو orta mektep دخوان يعني ده وقتا كلاجانك دقرت ما اي وكك ايبو و الانيورسيتا خورتي كردا اف ظلم و زورداريا دولتا داگرکر لسر گندیا بگلکی ایشانده بون دوز مکتبا خو برادا و دوز مکتب برادا بو هاتو بو گندیا و مورال بدوان و آلیکاریا وان بکه ورا که زنار سوران چشت گوت از لویاد وراد نقطه بکن لی که ایب وقتا چو باشوری کردستانه 2 سالا ماو پیوه قاسیته بیرامه به حفا هفته و چارا وگریا دیری که و چاقه ام هنه کواله قزل تپه و دیری که بریاوی ام چوجبو خیراتناوی از باورم که بدرانجی و چاقه ام به افرابون ام چون و چاقه مکه که دید بری وی من ناس ندکر لی ناوی وی مبیشت بو چونکه جمع مستر بو لی تم دهات قال کرن لی دیری که dedi insane ki براستی جی ولات پاریز و فدکار بو دوی دره ده ام چون ام پیر صحبت مکر و دمیج اوتونومیا باشوری کردستانی او ده سلاداریا و گلکی رازی بو و وی اف گوت قاسیته بیرامه گو یعنی تمام روجلاتا ناوین جی به وی باوریاوی قویم بو پشتیوی که ایب ده هفته پنجات پیمانا جزایری ده اوتونومیا باشوری کردستان تک چوبه و او دمایی ده جفقتاندنه چه بو او پارتیو ریخستون و گروبه جدا چه بو و دمه پر ام ایدولوژیک ده فکرین هر دمه که مجراوی ده دو وقتاوی ده دویگ مره لی بناره لی دویگ مره گلک ترجوه جه بستینه yani لوی داره ام جهو جدا بون لی وک هوالا جی گوت از ورا دخوازم بویجم ام ند به هفره بون لی کک ایب تجاری دلی مشف نما و مره خوشف نگوهری معاتزی شف نکر او یک جوان بو آد وراده وک کرد بیجن دلیوی رحمت خواست رحمه خوده لیبه محمد اروج جی ام وک ازو اول orta mektep 3 sala sınıfa kedma او جیوانی تجاری دلی مشف نما معاتزی شف نکرو مره خوشف نگوهری و حواله کی دیجی وک دیری کی از دویجم جبوک چون و هاتنامه یرزان پالاسی پر هبو aynı çift جبوک قطبدین آلشی تجاری ما هفده عادز نکر ما هفده نیشان و مره خوشفت نگوهری از دخوازم واچش نابویجم لیکن ایب مچاوا زیده ناس کرد ده حشته و یکی ده قاسیته بیرام یا سره تموزه بو یا ای تباغه بو ام به ام هر دو دابون توقاته قصاد dönema kın ام askeriye ام çun el Diyarbakır bun ka kayıp kahva derik ya bu al hindezi ki minara çarını emrunuştu bun ka kayıp cihat neyse emrunuştun magome çavarın ve deme jibog sevkiyata askera hebu ciye otoboza galeki zahmet bu ve dere emhi runuştu bun kasite birame ka zarur cihat ve çağı otoboze Diyarbakır Pirani deste liciyade bu ka
زروجی لجی بو ویج مرجی عیار کرد و ام کف درابون که زروح ام ونی مشیان محنک کرد مگو کرو 12 ایلول چه بویه herkes بنگوی ev ketiye اون هر دو ونیل دیاربکر yani mezine rêxistine kêne hûn digerin kek zerûjî henek kir goyê me em xweşik me xwe rêxistin kiriye mamok webûn filan wenî bi henekiyê me çîkî kir wala em çûn eskeriyê li eskeriyê ji bo sê meh û 24 mehan pevriman kek Eyüp li wê derê nêzik di nas kir bi rastî mere wextak hevdij nêzik di nas bike hîn zêde mere hevdi fam dike kek Eyüp bi rastî jî însanekî gelekî fedekar bû di wê derê de li eskeriyê bûyerek hat serê min û wî wê çaxê cixarê Samsun ê saxlem pir kêm bû me jî cixare vedixwar em hefte dawiya heftê süreklî em bi hev re derdiketin nav bajêr em bi hev re diniştin û em dihatin em rakê dawiya heftê bû em çûn nav bajêr ciyê me yî eskeriyê bi bajêr ve bû em peya diçû dihatin li wê derê me beqalekî me lê nerî cixarê saxlem heye me rabû perî wî deyê me herkes xwe cixare kirî û kir nav qezetê danî ser refikê dikanê me got va bira emanetî te bi ji wê de em vegerin em ê rahilên cixarê xwe got temam wala em çûn em hatin wextak em hatin me got ka cixarê me mêr got wala ez cixara nadim we got hûn perê xwe dixwazin ez ê pera bidim we û got hûn va cixarê ê bulgarê sexte dixwazin ez ê bidim we min û kek Eyüp me li hev nerî em her du jî me dey nekir em nikan tişkî bikin min got kek Eyüp got ha min got em li welê siwîlin esker zulm û zordariyî li me dikir min got ana me eskerin îjar siwîl tadê li me dikin me her da jî ji bo problemê me hebû me dey nekir wala em wenî sekinî de li pê me hinek eskerê din hat hemşeriyekî me dêrikî dinê em xwe ew jî em sê hevê dêrikî li wir bûn hat û kî hat û me sekinî filan pêr xeyîdîn û wala cixarê me dan me em hatin em wî wî filitî îjar kek Eyüp tim li eskeriyê em hev re dipeyivîn yani di wê dönema tedî wenî îdeolojîk dihat fikrandin yani têkiliyê me wek Partî Demokrat dawiyê Partî Demokrat û wê çaxê kîp min nizanî bû dede qade yani me sohbet dikir me hem her du jî vê qenaetê de bû yani nexweşiyê di nav me de ji başûrê bûyerê li başûrê Kurdistanê ji wê dihat û me sohbetê xweş bi hev kirin bi rastî kek Eyüp ez vê bibêjim me zêde hevdin nas kir însanekî dostê dostê xwe bû hevalê hevalê xwe bû di warê civatî de di warê rêxistinî de di warê siyasî de tu hesab û kitabî wî tu nebû tenê hesab û kitabî wî xebata doza serxwebûna Kurdistanê bû û bi rastî jî wek hevalê berê jî gotin wenî tengirûbî asla nedifikirî însanekî maqûl bû însanekî mert bû însankî fedekar bû canfîdayê doza welatê xwe bû bi rastî kek Eyüp mere di heqê wî de çi bibêje mere ji bo xwe ez dibêjim kêm dimîne kek Eyüp wek civatî jî li dêrikê hevala jî qal kir bi rastî jî nav civatê û malbata xwe di dêrikê xwedî qedr û qîmet bû di civatê de insana gelekî jê hez dikir dihat kotarî kirin kek Eyüp merivekî maqûl bû wek tu dibêjin dawa adamî bû bi rastî yani tu carî li pişt kesî nedisekinî kek Eyüp ji wê çaxê pê ve têkiliyê min û kek Eyüp berdewam bû piştî wê ew çû bin xetê û derbasî Swêdê bû têkiliyê me wextak ji Swêdê vegeriya di dönema pakê de hat me hevdin nas kir û bi rastî jî
پاک و تفگر جبو بوی یک گلک غایرت کرد گلک گوت گرک ام بوین یک وقتا ها درک دو دربا سه دربا ازو او درک ازو اسماعیل آی و محمد جان آزبای ماتن جمع ده وی گلکی دو خست گم وک هر دو هیل بوین یک پارتیا کنی گرسایی برفره نتوی آوا بکن نتیجه او ان تخستنی وی کی دامزراندنا پوکی دیجی براستی کدک مزن کر جبو کک ایب از ویجی بویجیم کلتورا جوات زانی بو رابو رونشتنا زانی بو وی سببه از کک حمید قلی چاسلانجی بحسکرن و برزداری بیرتینم اوجی انسانه کی جواتی بو کلتورا جوات زانی بو رابو رونشتنا قزانی بو جه طرف جوات دهاتن حسکرن براستی ای وکک حمید و کک ایب وفات وان والاتیاک مزن براستی جواتا کرد کرن ای وکوان زو جیوان جه نابه و بوی وسیله اجزارو کی ویره و کرد پروراره و جهوالی ویره و سری مگشا صاحبه و سری ملت کرد صاحبه چتی گفیدا ملی بوه باوری دوزا کک ایب ام بردوام بکن و بتو هاوی ام لحردي نيلن ام بخابتن بخوازن اوجي مزالي خود راحت به جيوي لجم شهيد كردستاني به و اسپاسيا ودكم جبو بشدارا جي جبو اگرمه گوداری جي دكه مالا واغاب ام جی سپاسی از جناب تدکن دمکی دریج د استودیو ده لبندام سکنی و به کو اعتراض به برنامه تماشا کر مالاتا و بککی یوسف نها ویدیویک مدس ریزه دی ام ویدیو ما تالیه ام ویاجی میزکن دور از ورم استودیو دم باش بینرین چارپل مدیا از گلک سپاسدارم کو چارپل مدیا و فرصت دامن کو السر کیوب چند گوتنا ببیجم از او کیوب پشتی دوزه ایلونه لروجاوای کردستان محفظو دید و ناسینامه جوی دمه دست بید که دیگل کو هم اندام همان پارتی بون الولات من نه ناوی بیست بو و نه من ویدیو دید بوم جارا پیشی لقامش لو محفظو دید مقابل دماکو محفظو دید پارتی هم و دپرچه و املالی جدا بون دیگل ویجی هر تاثیرک پوزیتیف سر منیشت دیگر تندو توجیه که داماکو معرف جدو و دقته من تو پشکک لسروی ندید هر تم او خوش بین بو بلکه عمر جمع مستر بو این بهتر به تولرانس و به او بو پشتیوی ام هاتن سویده بهتر محفظو ناس کر که کیوب جیانا خو همو جیانا خویا ام ویژن خورتانیا خو بگره حتی کو روزا کو سری دانی جبو تفکر کرد و کردستانی کار کرد خواه من تف مریت دیوی تزانن یک جدا مزره نره و یک اوی دادا قوی وی دمیه و پشتیوی پارتی دموکراتی کردستان و ترکیه یا کو به ناو دکتر شوان داده ناسین کو دو پدکه اونوی چاقل باکر کردستانی لوی آلی کار دکن دورا دناو چه کرنا دادا قاده و اوه دا رولاوی هبو پشتی پارتی دموکراتی کردستان و کیپ و دامزراندنا دادا قاده جی کارو خباتا خود دروای ولات جی مشاند لدروای ولات بیجن هن تجربه آن بیجن هن کارو خباتن جبو یک کرنا دیاسپورای
ji bo tevgerekîn xurttir û piştgiriya Bakurê Kurdistanê bêkirin di gelek bêjin kar û xebatên wisa de jî beşdar biye. KKU dûra piştî demek bên wiha bêdengiyekî di nav tevgera Kurdistanê de hebû li vê rewşê neqayîl bû, dixwest tevgerekîn xurttir û mestir çêbibe. Bi wê ew ê yek ji wan kesên ku pêşkêşiya û heta rêveberiya Partiya Azadiya Kurdistanê kir. Dûra her wiha dixwest tevgera Bakurê Kurdistanê ev ê ku wek pakêzî difikirin û divê gere di heman partî de bi cî bigirin ji bo yekirina wan jî her ji xwe re wek problemek dihesiband û ji bo wî kar û xebatê kir. Bi vê armancê bû yek ji em bibêjin damezrêner û yek ji ew kesê ku li pişt projeya avakirina Partiya Welatparêzên Kurdistanê bû. Piştî Partiya Welatparêzên Kurdistanê hat avakirin jî her yani wî dixwest ku ev tevger hin tevgerên din hin partî kesayetiyên ku nêzî vê xetê ne di heman rêxistinê de werin kêleka hevdû. Heta roja dawî ku çavê xwe girt jî wî dixwest tevgerek hîn xurttir, hîn mezintir ku hemû aliyên ku dikarin li bin banê partiyekê de bi cî bibin kar û xebatê kir. Em rihê wî şad be wî hemû jiyana xwe ji bo welatê xwe ji bo tekoşîna rizgarkirina wî welatî terxan kir. Em minnetdarin serê mesaq ve em ê wî hetim bi van hesta û bi van kiryarên wî em ê wî bibîrivînin. Em jî spasiya kekê Nîmet Aydin dikin. Kek Nîmet axeftinekî xweş reng da bernama me. Ez biçim kek welat destûrê dayî me ez biçim alî kek Mehmet Dîlan, kek Mustafa, kek Mihemed em te gudarî bikin. Ya mana zanî gelek tiştê bêjim hatin gotin yani ez fazil me tabii yani destpêkê wek malbatî ez û malbatiya xwe em sersaxiyê ji malbata wî re dixwazin. Yani yê min nas dike zanin e eş heftê û çarê de heyv avê nas dikim û ez gelek tiştên min û wî bi hevdora hene. Yani ev civata vê de têrê nakê 3-4 deqa 5 deqa ez ê çend gotina bêjim lê têrê nakê ji ber min partî rêya wî nas kir heftê û çarê heta heftê û şeşê 2 sala hazirî hebî heftê û şeşê ez Qiziltepe vê gavê mabê ne mabê li Xwesêrê otêlî kevî digo Roma otêlî li wê de ez bîm endamê partiyê. Demek dirêj me bi hevdora kar kir. Mêrdîn hingê Cizîr herzex ser Mêrdîn bî em 11 qeza û Mêrdîn bî û em endamê herêmê bîn ji nav wa de hevalê me yê vê gavê rehmetî Feyaz Nesaxe yê dîtir hineka deş me berda yê dî saxin me demek dirêj hevdora kar kiriye. Paş re işte 12 Îlûnê em çûn Rojava Sûrî demek dirêj em Rojava ez û îcem hevdûman hevalê gava dî hinek peyivên hinek tişt gotin. Mesela Cemîl jî li wê de bî hevalên dî hevîn me gelek tişt hevdora borandin. Paş re li Şamê em cem hevdû gelekman. Paş re vegerê de gava dî hevala got yani meselê çêkirina yekbûnê tevgerê û pak û meselê hewildanê diwa qunaxa hemiya de tiştê hevala gotin tiştên zêde ez ter de dirêj kim nîne
gelek tiştê min wî hevdora hene, gelek karê me hevdora kirine, gelek zehmetî me hevdora dîtine. Ez hatiye noktekî ev 3 saet û nîv ve em guhdarî hewa dikin, gelek tiştê lazim û nelazim hatin gotin. Hinek tişt ne cihêwê bîn, hinek tişt cihêwê bîn. Ez naxwazim va mesela hêdî li vê peyivim. Ji ber wê yekê carek dîtir malbata wî re, havala re, dosta re em sersaxiyê dixwazin. Rastî insanek çavî yani sê-çar tiştê wî hene dêbêjim. Yek berjewendiyê xwe bi rastî gelek kes mi dîtin û gelek kesa re kar kir. Yek ji wan insana Eyûb bî berjewendiyê xwe nedifikirîne û ne pêzirav bî û insanek merd bî. Bariya wî mesela Netewî û Kurdî û Kurdistanî zêde dihat. û ti ca gavadî havalekê Xweserê got Bedirhan got xwe re zelam çê nedikir havala digera rast ev ha. Em taze zanin çunka em hevdora şixulîn. Ji ber wê yekê em divê feydê ji tecrübeyê wî bibînin. Gelek tiştê wî hene. Meselê wî yê başûr, meselê wî yê colemêrgê, wa tişta hemiya ez zanim, hinga birîndar bî, ez waqa tişta zanim. Ez naxwazim hêdî ji vê saetê pêde gelek insan belkî hêdî hatin noktekê aciz bîn, wext zêde bî. Ez silamal hewa teva dikim, spasî ji te re û ji Çarpelê re û carek dî programek dî demê bêncem hevdû, carek dî jî serê me teva sax bê. gelek spas keke Mustafa ez baş zanim ku tu hevalê wî herî nêz bû û bi hev re de herêmê de komîtakî dixebitîn ew sekreterê we bû gelek bîranînê te pêr hebû û mala te ava bi te awayekî pir xweş ew têkiliya anî ziman bêviya ku di bernamakî din de em cenabê te û hevalê dina bînin cem hev û ew tarîxa me ya siyasî merî sohbeta wê bike gelek spas. Em hatin taliya bernama xwe û em ê bi ciwanên malê û ê bernamê kek welat anka berdewam bikin. Kek welat cenabê te karê bîranînê te ya jî dîtinê te ji bo kek Eyûb çi ye hûn bi hev re çi jiyan ya jî kek Hemîd û kek Eyûb dosê hev bûn ji wir tiştê kek Hemîd behsa wî ji ter kiribû ew tiştana tu karibî temaşevanê mer parve bike em ê kêfxweş bin. Fermo. Keko spas berî her çî spasiya Çarpelê dikim pevekê dikim ji bo ev derfet danê wekû zanin Hemîd İsmaîl axa bi xwe xwarziye dêrikiya bû xalo Eyûb jî dêrikiyê ji ber wê yekê jî nêzîkaya dêrikiya her di dilê me de heyî lê xalo Eyûb çima di dilê me de navê xwe bi herfê zêrî nivîsandî di wefata rehmetî de xalo Eyûb ji ber serê me neqetiya xalo Eyûb axaftina wî li ser tirba rehmetî Hemîd İsmaîl axa wekan ha jî di bala me de ye xalo Eyûb ew tevna kurdewarî tevgera kurdewarî stûna kurdewariyê tu carî ji bîr nekir ji ber wê yekê jî her wî navê xalo Eyûb di dilê me de bijî û bi rastî jî dibêjim bi herfê zêrînî navê xwe nivîsandiye li vê derê gelek barekî giran ji bo zarokê xwe hiştiye dibêjim kar û xebata xalo Eyûb dikir bê berdewam kirin li vê derê jî bi taybetî nûjin di navê karê de dizane bi her awaya ew jî wek birayekî wê wek xwarziyekî wan amade me bi her xizmetê jêr bikim xalo Eyûb bi emrê xwe ji min bestiribû lê di her civatan wî dî xalo Eyûb tu carî mezinantî bi nefsê nekiriye bi temen kiribû belkî lê bi nefsê nekiriye ji ber wî hawî jî xalo Eyûb dibêje kedawî li erdê nemîne em hemû camê raguhdar kirin behsa xalo Eyûb û taybetmendiyekê gelek cara hat kirin yekîtiyeka Kurda an jî yekîtiyek bi girseyî ez dixwazim li vê derê bang bikim ew hewildan û pewekê jî werin vay platforma Netewî jî me ava kiriye pêkev kar bikin ev do zaman li erdê nehêlin Kurdistanê kurekî xwe wenda kir xebata wî belkî şexsî nikarî bikin lê em doza wan dikarin berdewam bikin nîştman pereveriya wan em dikarin berdewam bikin û werem navekî li vî karî bikin bira navê wî jî bibe dara zeytûnê xilxaliya xalo Eyûb yanî bira em navê wî her bijî em xebata wî jî bidin jîn berdewam kirin navê wî jî bidin berdewam kirin
وەک مگوت خاڵۆ ئەیب تازیە ڕەحمەتی دیش بەر سەرێ مە نەچوی حتا تازیە چویە پێشوازیان میێوانێ خۆ دکرێت نابێژ میێوانی تازیەتکرد میێوانێ خۆ دکردن وەزیفێ خۆ دکردن ڕۆژە دەفناندناویژیش خۆ لێ درێ حاضر بووم دێریکێ بووم باوەرکێ ئەو تشتێ من چاو دیت دووبارە وەک ژیانیانی وەک من دیست بابێ خۆوەنداکردی خاڵی وەرێ دەلالی بوو زەحمەتێ دیست دووبارە برا سەرێ مالباتێ ساغ بێ سەرێ پارتیاوی ساغ بێ سەری کوردستانی ساغ بێ سەری مەتەوا ساغ بێ و سپاسیا چارپێلێ دکم سپاسیا هەموو کەسا دکم و تایبەتیژی پەوەکێ دکم کو حتا ڕۆژە ئیرۆژی ڕەحمەتیە بابێ مەد هەر بیر ئانینێ ببیرتینن و لێ درێ حاضرن gelek spas ji bo her tiştî mala we teva ava. Em jî spasiya cenabê te dikin mala te ava bi ku tu li xwedî li tekoşîna bavê xwe û li xalê xwe û li hemû şehîdên Kurdistanê dike tu here bî te dewlemendiyek da bernama me. Berî ez bernameyê bikim dixwazim vegerim herim cem Nûjîn Xanê mêzekim 3 saet û nîv zêdetir divê bernama zindî bimere bû û bi rastî jî ew helwesta wê sekna wê hêjayî textîrê ye em gelek kêfxweş bûn ama gotinê te Îtalyê te hûqa hevalê bavê xwe te ab xalê xwe û dostên bavê xwe te gudarî kir gotinê te Îtalyê ya ji bo vê yadkirinê çi ye em bi te gudarî bikin û ez ê bernamê bigirim. Gelekî spas dikim gelekî spas dikim ji bo hemû kesên ku îro beşdarî vê programa bû û axaftinê li ser bavê min kirin û ez dîsa jî dixwazim bêjim êşa ji ber wendabûna bavê me êşeke neragirbare û heger em îro li ser niganin jî ew jî ji ber meriv dost û hevalên îro di programê de beşdar bûnin em bi wî hewayê îro em hemberî vê êşê ragirin û dîsa jî spas dikim ji bo programa Çarpel Medya spas dikim ji te re jî Aposîraç hemû kesên ku îro axaftinê ji bo bavê min kir ve îro wan tiştê ku we ji me re gotiye wî hewayî me hîn zengîntir kiriye û ez ji aliyê malbatê de ez we hemûyan spas dikim ji bo axaftinê bo bavê me we kiriye. Em jî spasiya te dikin ji bernamê dernekeve em ê ew ê de bipeyivin. Temaşevanên hêja me zêdeyî 3 saet û nîva bi 26 mîvanên xwe bernama yadkirina Kek Eyûb Alacebeyî li darxist. Me ji tarîxê re belgenamayekî ji ketkarên Doza Azadiya Kurdistanê ku 6 salê xwe di vê riyê de derbas kirî me hevalê hogirê nû gudarî kir. Di vê yadkirinê de dibe ku me neheqî li hin beşdaran kir ku zêde me wan da sekinandin. Lê ev tabiata jiyanê û tiştekî xwezayî ye yekcarna merî wexta li hevalê xwe yad dike û keda wî tekoşîna wî xwedî derdikeve ev tiştana jî dibe. Spasiya we dikim temaşevanên hêja û heta vê saetê hûn li benda me sekinîn mala we ava bi heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de şeb baş.